kosisi edwumade no bekọ na wie ya wa pede enko ananda no pay ye be dia mauti bomode aso be ka kire busuafo ni nyina se Max Morning Dew team no atena se yeframi kumi kasa metena sisi na me the beautiful green no DJ Holy arinde kwa ene ye producer ye friend no Mr. Obobi na ye ba be somo akosi se anopa no nkrobebo nti afi na do afidie na to ye mo akwaba yenkwana yembisa abusuafo no so ho tesen na afi yenkoma aka kire yemfa nto aso yemfa the beautiful green no pet tesen omenya me adom boko me ho ye pa bibia dadi aja na adom obo ade adawro ma ode nkwa acha yen ototoro bonso tonso bo awia ene no penso so wama ya sole na chese ye koda so wufuo wama ya sole wa hodin ye kan se ye da se ferade ase anopa nso ya ba ye chia ye tiefo bia obi bia wo tie ye enanopa yi efri eye Max FM 89.7 ya ye demu ewo Accra da Kuma Junction ye say ye jobi bia so ne ye san so eche obi bia ma obi bia kwa aba wo mo nkoso a ene ye ntina fisa abre ya kwesi no nkono bebo ama sports park jumadi no ato aso nyame nhira obi bia enanopa kumi the beautiful green no yeda se wama yehu se ahoden ho Absanum dada ya na yenjubade ne yehya asiese na yedi nkranhyesem na ehya ase enti ene nso akweda foforo ene ne de ne de gisem ginam anesa na no pai yenkomo anase afutusem etiawa yenkomo nyina ne se abrabo a yebo yensua se yebebo ya brabo tise nsuo nsuo a etene ho asem na mekan yemobode se yebebo ya brabo se nsuo a etene wadaro mami bisa se wahu nsuo a etene a nsuo na kwa akodu baby mansuo no e sign na chi dabi se nsuo a etene ekọ na se ekwa na ekodu se bibia sini kwan a bomodin a fine ana se epe ekwan foforo efa so se insu a etene ekọ na obubi na asisa insu ne kwan yade mienu yade miensa yade anan ida se insu ne befo obonase ana se obefa ne nchemu ne nifamu ana se obefa ne nchemu ne bankumu ana se mpo insu ne bebomodin a se obefo obono afa ne ti so no kọ emfa ho ne ohaw ne amane bi e beba ya brabom ye momode ase be kwa kwanim abrabo a ye bo ye toda ne ma hodo pi besi ene ma hodo pi be pese besi yankwan ebra ye kwa yanim no ye momode ase ye bebo ye bra te se insu a etene ne besi o ya brabo mu bia ne ye bebo mode ase ye be fa nchen ye ma bibia ensi yankwan ye ma ohaw ne amane bi ensi yankwan sana nsu a etene kọ bomodin akoto dua o timi fadua ne nche chese ekwa bia obepese obesi sansu no kwan no sansu no efan ne we ekọ babia na ni kire se opese okọ no odopa sidan kura sidan na fasi nsu no kwan still a no nsu no benya babia fa imposo wanya babia mpa fa babomodin ase dan na odi asi ne kwan no bedidi dan ni ma dia kopia kire anapesa na mepese obi bia wutie me ane nipa dasane bia wutie me sana mepese o mo bra emfa ho ne amane bi ebesi o how bi ebesi bomode aso obekwa akọ anim gitum se ye kwa ye ba de ye bomode ase ye kọ ye nima wa asetrem ye niema hodo pi besi a chese o adwuma wo ye kumi kasa betimi adi wani wadwuma mu ho anka unya ya nanka kumi nti adwuma magya ba to boa bomode aso obekwa akọ anim bomodi ase mfa ho ohaw ne amane bia no obekwa akọ anim yesu ase yebebo ye mbra se insu a etene emfa ho ne ebesi yankwa bia ne momodi ase yebebo abrabo ne yakọ anim anopai ye futu semtiawa ene ne nkoma na anopai ye de brewo emfa ho ne yebeto wabrabo mu wasetena wawade mu wadwuma mu ye kwa ye bai ye kọ anim yi ohaw pi beba amane pi beba but ye momodi ase sao hani amane ne besi no yema eno
nsi yɛn kwan anɔpa yɛ mo akye ɛde aba Max Morning Dew live on Max 89.7 yɛfrɛ me Kumi Kasa. Welcome to Thursday morning. ɛne na yɛwie ne saa na yɛnkɔ yɛnim na yɛnkɔhwɛ nkɔmmɔ ahodoɔ a na anɔpa yi aba bɛpie mu ɛwɔ ɔman yi mu na yɛmfa aseda ma Masby na aseda no bi nso yɛnkɔma Mega Cash Lucky Box ɔmo boa yɛn sika fa mu ma na anɔpa yi yɛde Max Morning Dew dwumadie no ɛbrɛw enti yɛda ɔmo ase Madaroma adwuma kɔyɛ ni hɔ a Max Morning Dew dwumadi ɛbɛde mpa sɛ ɛbɛba wakɔ mu nti no yɛmfa aseda ɛmɔ mo mrepam no yɛbɛdi ɔmo ho adanse de akyerɛw na yɛsɛ fata no okay ɛne na aseda no bi so ɛnkɔma Kivo Hot Pepper ɔmo so ɔmo boa sika fa mu ma na anɔpa yi yɛde Max Morning Dew dwumadi ɛbrɛ yɛnkɔ na afei anɔpa yɛnkɔma ahodo aba bɛpie mu ɔman yi mu abusuafoɔ na mfa ntoa so ɛmfa ɛma yɛn are na anɔpa ɛte sɛ Kumi nyame adom me ho ye. bibia bɔkɔ Nyame adom me ho ye papa. anɔpa wadidi Nyam didi yo Kumi. Na anɔpa ende de do me kɔ na ye tea. tea pɛ na wobɛdi anɔpa yi Tea pɛ na kuku. onya bɛyɛ sɛ sen na wobɛtumi di tea Oh. 50 cedis. Meto e milk baako. ɛnya aboro a anka tea 50 cedis Na. Ora bi meto tin milk baako. fufu kura Debi o meto tin milk Na baako. ni se aduane mu ha na ne body wo krom ha wo. Meto e no meto a na mato machi kusua. Ene e bread. ɛna wobɛhia sɛn 50 cedis. Ode mete so. 145 amedi. mate wo number na Eno a wopɛ mu ma na wopɛ physical cash but today uma me physical me ni beje papa. mate ewia no ahume why ewia no ahume Me ma ye wie mpu. Me sorry so na me bi na do wonche. sorry na wabɛhu why iyo enti yɛnkɔ na nkɔmɔ ahodoɔ aba bɛpie mu ɔman mu abusuafoɔ no ɛmfa ɛma yɛn Max FM 89.7. Shira, Mamani Paya, the Foa, and Yanum, Yafanya Misroya, Jumana, Yami Besrayan, Abraya Boya, Amoya Murai, Abeya, Frianara, Amabaya, Frianara, Asitrebaya, Frianara, Amabaya, all right I'm sure yɛnkɔ anim ɛmpam kyɛ yɛnsa ba makɔ aba biom Kumi ye Ejo so papa. anɔpa yi mu ma yɛntie mu nkɔmɔ ahodoɔ aba bɛpie mu ɔman mu yɛfa nso yɛtiefo Oh, I've missed them. A very good morning to our cherished listeners for tuning into Max FM 89.7 every morning for the latest and updated news here in Ghana and beyond. Going straight into our news headlines for this morning.
Child Rights International calls for a clearer national policy on religious rights and school. This is coming from GH1 TV. GH1 TV and a we are watch say aswaya wonum ebo eye emofra ho ban ewo eye wiase afane nyina na name wode abetudwa wo kire se empanimfo nye na wonhwem na wonfa enhyehye ya ebeboa ama eye esom ho nsensem a ekosuku ewosuku ahodo no amu eho nsem na eho eye menteme ho ase na ebetumi agina ewo yensuku ahodo no amu. Still on education, Deputy Education Minister rejects claims of sanitary pad procurement scandal. Joy News and anyway eba what you say was wafwa wo ye abadiachire ehwe adesua ho ensem so na enei wode atodwa wo kire se ensem a empempi ya na minority ka se eya na sanitary pad ahodo no a wonum edi kosuku ahodo no amu no eya wonum edi sika bi totototototo ema sukufo no wo kire se sa ensem no a minority anase edom kuma ya wonum mo mrahye begafie ka no. Away from that, to the eastern region, police arrest 3 for stealing sardines from accident truck. City Newsroom and the air carrier watch we say we could piemu ewo eastern region bia ko adia se aposifo abomodia akire enipa miensa ni nyina ene se truck bia ekonya ankwanhia sardine ahodo no a egum na enipa ekọ se wo kọboa no ewi akire no enipa no abomoden awiawia sardine na eneyi aposifo aso wo mpachi City Newsroom ena di we eba eno efri apoye mantam. Back to the Greater Accra region, Dansuman Market. 8-year-old child trapped in wooden structure bent to death. Daily Graphic ena ekawe a watch we say ubepiemu ewo nkran kropon mu ha bia ba ko a anase brono ba ko ewo ha ye fro ho Dansuman won edwa kese nura dayante asempa ye da sore ya na chese eja atimi ato edwa mu ama ahyedworo ba ko wi akire no abofra kuma wanya emfie no enwotwe 8 years eja no atumi ahye na chese wato nananom ewo ensie do. Daily Graphic ene do iba. Moving to our business news this morning, Parliament passes value added tax bill, abolish COVID-19 levy. Joy Business and chere say ya se wokopiem ewo emrahye bedwefie a say emrahye bedwefie agye atumu a tax a ye de eba value added tax bill na eneyi empanimfo de ba ni nyina ene say wonum ayi COVID-19 tax no free. Oh my God. City holds strong with 32% surge against dollar in first 11 months of 2025. City Newsroom kronwa na career a watch say ade say yensidi no atimi agina ne naso ye pa efiri bosumi January ebesi bosumi November ya ye womi yensidi no atumi agina ne naso ohamu abupen aduasa mienu 32% sisia no chese akwatia dollar ni ye papa ewo mfimpi no eni adunu 2025 year. To international news this morning, military officers claim total control of Guinea-Bissau in potential coup. Africa News and ediwe aba ukopiemu ewo oman Guinea-Bissau mu a ade se asra dom ko no na eneyi wonom atimi enya control anaze watumi afa abanwanem adisu ni nyina ene ku ho nsensem a ekoso ewo ho asese watu aban na gu a ukopiemu ewo Guinea-Bissau de a asra dom ko no na edi oman ne so. To our last story for today, global funding cuts devastating HIV prevention programs, says UNAIDS Africa News. Africa News and anyway ba say ube piemu ewo wiase afana nyina edomo ana se eku a wonom ebo HIV hu edawuro na ene wode atudwa wo kire se ade se wonom eku ede atia HIV enintino amanfo ana se nipa bia emwa se de be ya HIV yare no entumi enye entre ha na enura esese enipa enom abra wonom enya sa yade ni bi no wonom entiminum na yentu
HIV AIDS. So these are the stories we came with this morning. Kumi, as always, will take one outstanding story for discussion. We know story being over percent a discussion regarding that. Okay, me already my first social story here than Zuman Market Seja. Yeah, die, yantia sempa, naturally say, once fire service, a be pay no more. And the young person a besino, it to me is yeah, because Andra, a copium was seen ho. Master TV copium was seen ho. Now, Tim who said the market in a baby ashen, no Tim's ashe papa. Now, ye beside. What was the actual cause? Yeah, yes, Emma Ejanum, by a bimutre say electrical cables are 40 and Emma a buyer and a bimon switcher say gas explosion. Chese yan shed and yenny pabaku. Ya no eka say I way say a deporting say obia to be a man suggestion as to what might say obia a kind suggestion in your wonim efa ho a to bet me a possible cost because you see a journey see around 11:30 and as at that time no so no na almost all the market women no obia coffee nti omo did that ho no kakra bi e na abofra na wo free mu no so nem say ne ma me pie ye e na wo two punu mu nti ne ba sa na che say ne ma me pie omo tim market ho anasa yes omo say market there because na me kwa ye me won say at that time of the night akwala ketwa 8 years then oye some market at that time of the night just ye ne say e ho na ne ma me ne tie. Okay. What you say? A one or moti. I say, you was a market there, but Obi on can if you qua into the betting me about market on coffee, no, the one I and insisting, or Ben when a dear no baby be or on Tadium, you know, and Sabia, almost a weekend. Yes, what you say. And see when you and yes, about friending in a man, a hawk, and a warm edda. Okay. Aha, a honor warm edda. And you know, I dear ne bass, and not as at that moment, my mini new one. What pie kakra eno na enam so a kire say abofra na ntumi amfa niti anidi mu a oto anananom ewo ensie de no but ni nyina mu no ye da nyame ase say casualties ni timi koye ba are ho de danka ekoye bebredi anka asem no de nka beji nsem pa because eniama ne ajapade a ahye no enya de ketwa kra enya de ketwa enya na ye da fire service for nso aseseja wonso so ebe pie ho no mo ni nyina ne se ebe ya hwe yie because market ya mpem pie no ehye no aya na ube kombe no electrical cables mala market mokola mpem pie ho ehye bebe electrical cables mokola de green no enye electrical cables ukopie mu ewo kofodua odan eno so the same thing kejetia die ya esi adum eno so electrical fault enti aya na minim se illegal connections na sometimes say na door so exactly my point said dia o omo hwe no omo hwe because it's high time yes electrical cables aya faulty no omo replace it na che say yentumi emfa ye ho ni emfiri ja hyehye ho aya mpempi na to ye dwane because ya na ahumte pa wo bia bra for so many years na afei ubekom no na dakrope because of 40 electrical cables no na ye wa bra nyina for some years nyina na atimi aho it's so devastating. I think say inkofona me person make us am fanye a futu momo but I remember very well that what cases of fire outbreaks at Ayamakolano Mempempi, fire service for Mobanamoka. There are cases where fine, it could be electrical cables, just like you're saying. That's allegedly that's what we are thinking. So it's our suggestions and then our thoughts on that. But we are not saying that that is what actually transpired. So in as much as it's electrical cables, I think in Pempin, some people don't give attention to certain things. Yeah. And I think with Makola Jen, for instance, in paying fire service for me, I vividly say some time back, you see, they warn them that Mom a training or market hall. Mom, one using cars and all that. They've been warned several, but what's the Nipa here? I didn't 2 years now.
after some time I say you really feel the atoye no. Let me go back to our old ways. Etoye bi mana ya ka say oye nye bi. Etoye bi mana ya like I always ask myself, why do we always have to put ourselves in such situations? Ya ka say a sign they're saying to me but at any point in time. But in as much as say a sign be bano, why don't we put all those kind of preventive measures in place to prevent any future occurrence of it's so like devastating because Andra now you see that sometimes and then the market structures as in the way that everyone say Jenny is sure no one can first of all I'm going to be in Drew but you know the Suman market has been situated in a way say yes, car. I'm not saying that for just because I'm looking at this point of view from Makola, okay, it's very bad. Okay. How I am most structured thing is very, very, very bad. There's also because of Makola say acquire market the number of cylinders near war on it won't say a jacket crack radio na adane bibi kesi. I explode more. It's yes remo. Yes, Remo. Mama nkase esi na esi ni enye bie. Adebeche no. There be electrical cables, there be electrical cables. Aya illegal connections no. Adolson. Nya abofan de na ni de ya me awewo papa. Eda mase na ye se hemfo na akobi asade. Na de nti na wo se yanchi o. Na de bi o come so yanchi na ye ja. Tese wo ko boa na wo ko wi ye say kumi enya na kumi kromfo so yanchi na ye ja no. Oh, na accident na si. No, it's accident. Already you should know that advantage. There has been cost here. What you say? Why then go to the scene in the first place if you know you have the mentality of going to steal the people? Accident na mabana mabe yi nkrofo abuabu nkrofo na. Oh no, and then don't come to the scene. Meaning you are not coming there to help willingly. You are there because of the items. And it's wrong. Ekana about. It's stealing. Yeah, movie are then. Say no more. The more kojina ye fene say. I don't know about Korea. Nobody want to track no nsem na kire sese ye be mo mu Korea na we definitely we are boxes na makoma. We definitely ye be trouble fine e dey ama wo mu yeah. No, because if you know you're not there to help, why go there in the first place? And you say you're normalizing niam bi wo Ghana exactly. Ababa ye norm. Accident is here. Obi kwasin mobile phone no ko wiawia. Me say obi kwasin obi person. I mean nipa wu. Me share bi he tanker bi a walodi fuel e ko pa e was a thing. After you go for any abramos. I was like, so imagine there's a little spark of fire. Are you not going to get yourself bent? Why would you put yourself in such situations? Adie asemaba. Na somebody himself oh yensom kakaka na just asem na ye na wo dey say mentality na wo dey call no bo mentality. It should serve as a deterrent to the other people. They be as a BBC they are eager to go there to go steal and all that. It doesn't help. Asem na ba onipa ni wa ko dim deda. It doesn't when you bra ko wiade. So kumi asem wo can say adene ya chene say. Wu na wu nyoma anka wo beja no. Yeah. You asem. Me say you want ka obeja no. Mpa sure mate. Enye na America. Yima no wan ko obeja no say be producer. Asem be say ato. No bia ba be wi a wa ko obeja. Like enye ne papa mu de but me ye surprise say sadi no ma wi na ya che om na. I won see aban sanya ka honko ade a ye becho. As long as you store from the people. What in Nivea now to offer who did any what to edi? I need TV. Now, where honey, Akosa Grino, Akosa Bruno. Now, where honey, is a moji mudin of fear. Just make us a Bruno. I didn't say any dressing. Nasa will be I didn't say. Now, hands off doing a report. The next star send a mouth here. Let's say, die. One name, Papa. I did not open the extra man. Papa listen to no. I did not open the extra man. Na papa no hwe mic man no hwe apampa. Oh, let me tell you so. Me tell you so no. Ate. I did not open the extra man. Mo ma ni kwamade no. Say next time na ofie ha. One moon celebrate. One moon. Papa no share green o share ara bemfem. Akwetia. Akwabina. Ana kala say satale program won go bi do kwa ye hu ne money. Akwabina. Oko program na oyo mo manye pu ani bi.
When you papa who I can take. And I say, Quadana, what we mean, MP, and Quadana, what are you holding now? The one that you oh, couldn't mean China, yes, and also I don't say yes if I want. Pobre the hoy. So be I didn't know. So I have a uniform. Yes, sir. Oh, yeah, member. Oh, yeah, member. Hobreda Hoy. Into a member. What's in the post? Association of Hobreda Hoy, Minka. I say what's in the post? Board chair of Hobreda Hoy. And I want to pay out. And I want to be and I want to be. Come here, Koyanko. And a man is a. And a year pamo in Quadane womb. Papa Jina Ohani, a dear babon, that you could say, trying to say, Massa, now boy, you need. Aquanani. Oh, the fact. Oh, this is about already. It's your nana, Brana Mecano, and your friend Aquanani. Aquanani. What is it? I said, be okay. Similar, me and many is your Kaneshi. And a wow, some now. Oh, there be on the cute, they are called cute people. A more smartphone. No, Hobreda Hoy, no, they go for a night. Hobreda Hoy in English, you know, and the cuties. Na sister no ho oso ensuo ya wotopia water ibi na naka eba na sa intentiafo please we don't have short people, they are cute. That's right for the description. Ye nuanum cutisi ba ko ejina ho na nipa sister na enhu ni ye ofin sa akwala nti ka eba enhu ya say wa planet ko oh, what's up, come on, sister? No, China, I was hey, now, oh, patch us, eh? What's that, Papa? No, remember, one's a home. Ah, it's too tapping the cat, so if you come on, I put up a loud. Ah, put up a loud. Oh, planet, because sister, stay down and here. I've been hey, Africa period. What's that, Papa? Ah, they. February is the air and I bought. Edio. Pamcho, se bibi and Hodi and another pay a better must say. No, I say. That also Uncle Wayne. It's also better as it. It's rather as you did. Hey, what was I already say? Minimum cry. Anyway, understand what you need. Just said, Manu see will end the parameters. Not just oh, sorry. Yeah, that's it. I said, man, so to our church listeners, wouldn't so become we and I was sorry. Oh, that's an air. Yeah, that's it. To our church listeners, Namibor, same time tomorrow. The latest news updates from across the world. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Can we dance? Can I show you a dance? Are you ready? Let's go, everybody, to the Jesse, give them. Welcome to Thursday morning. Let's go. I see you. Hey, Jesse. Are you ready? 1, 2, 3. Can we do it together? You don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Energy. You don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Oh. You don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Hey, let's go. You don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Oh. Let's go. Hey, go. Can we talk to you? Listen, let me go. Bro, why you they worry? What be your story? You not give him. I say God go do one. Listen, why you they worry? What
your story. Hey, you don't get him. Hey, I said go do one. Listen, you don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Just go, you don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Oh. Just say, hey, you don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Hey, you don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Oh. Let's go. Can we talk to you? Make you no stress about what you go wear. Baba God, he go sort you. He go sort you. Even for the birds and the fish in the sea, Baba God, he they come through. He they come through. Make you no stress, you go there all right. Don't give up. This day inside. Oh yeah, move to the dance floor, shake your body and do your best move. See, make you no stress about what you go wear. Baba God, he go sort you. He go sort you. Even for the birds and the fish in the sea, Baba God, he they come through. He they come through. You go there all right. Don't give up. Think there inside. Oh yeah, move to the dance floor, shake your body and do your best move. Do your best move. Ready? You don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Let's go. Hey, you don't feel that vibe. I don't feel that vibe. Yeah. It's off and I'm going to back on my way. Go. Obi Antone Coalition. Wait. Obi Antone Coalition. Obi Antone Coalition. What else? Code. Huh? Obi Antone Coalition. Wait. Obi Antone Coalition. Obi Antone Coalition. Max FM 89.7. Mama de pebi embu abonfia. I hope a promo yen na bu huntia. Oya wo town for jano manivia. Yambu amu amunsi na bumpia. Sa upe mo anyo meni na edi. Nana nyameni ya wakano nebebe mo. Sa uma usa swabi ponyi ne tutu. So my party don't lose God, can't walk home out of yeah. Everybody singing hallelujah, hallelujah. Everybody singing hallelujah, hallelujah. Make we sing oh, oh yeah. I say happy sing oh yeah. Namu fisa me shiase. Me koya masamba. I hope you can be fair munti no one say my wife mini dama. When in the wono. Namu fisa me yes anseni. Uhumi ana wo ye ma show after the when bomb so pena was a wine pony. Nanenya menensano. After the woman tutu. Man, I must say me a junkie, and Sabusu KB. Shame on you too. After the man who said me my couple of yonki. Channel. Name was a monkey. If I check, I just say you the hungry. Why a young about that social bosky? Me woo ya the Nana Metiase. When they mean your peg will be an Niviase. Man, I made a bench so I flower will be a for handkerchief from the Pamania. Your friend no Sarkodia only you can simple the late Castro and I say. She said, yeah, said the after 7 years. Still I know by now, Maya. It's me more late. Oh, okay. Say, see, who will be for more body. You bet me, I'm a Castro. But under normal circumstances, and I say, I'm saying why late after 7 years. If you are so on your body, now be seen there, young who baby or almost shut. Hey, serious so. Now, where the idea reaction me advice so say yes, me Martin in pennies and say yes, ensuo empe dead body efunu. Entini se wo kura na say at least we betimi abeda kompon so. So be seen there. Hey Charlie, I say me dey. Me kai pa na 6 July. July 2014 right? 2014. 2014. Na me kai baby me kai year no because as 24 na mo voter ready. Na me kai baby am wo pass asem ne by July. 24 na mo voter ready. Oh yeah, because voter ready. Me akasa na me sha say mo bra ne ntem o. Usi muntem. Oh, me si muntem. Me na on say eja abese kaniba. Ya nyeje wo so nti wona no wunyanya ya na chese wo do ho ahwem wati ase aha tata na me wurawura mu akotogwa akofa ne ma nti na me wurawura mu akotogwa akofa ne after 2021
ɛna ye declare Castro say wawu. Oh. Because e be do 2021 na 7 years aba. Ti ye wo ho kwan say a friend the late Castro. Hey. Ebi asepa so sam do so. After 7 years na no ana. Ye hunu baby oni oba ni nyina. Me okay because me na me ka see news ni ba so oba ni do. Oh there be Jennifer Bandu ana Janet Bandu. Janet Bandu. Omo nyina. Charlie, I said we dey ya na ewu. E we di san commander cro. Yeah, yem peda cro ni emfani. Yem peda cro ni emfani. Because hey. Anu wedding. Why dey ade awokwa homa so sabri? Ada no wa na yi ana. Yeah, day. Kumi. And Rakohi. Yakata so. Mina, me dear, me Mike in so. Mensaka Mekao. Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh yes, with Max Buys You Shop You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any products from Max Buy between 7th November to 31st December. And stand a chance to win a sleek saloon, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. Samare Jakulas Musok Max 89.7 FM. Ebe number tonot. No bind timunye foko, money no be problem. Ganu ni mi moto to any shame hona many ni mi shoto. Member ninja watch na me don't know. When I was run assassin munya mentina ya frawo adona. In your mawaya mami ni me busia funa so many bebrete I won't lie. She ran away from me, man, they boom me say body. Fatu wasum, I don't wanna be repeating. Yamina for me home bind timunye foko, money no be problem. Ganu ni mi moto to any shame hona many ni mi shoto. Member ninja watch na me don't know. When I was run assassin munya mentina ya frawo adona. In your mawaya mami ni me busia funa so many bebrete I won't lie. All right, I'm saying kwa hamane so na yene Dr. Ebenezer Ochre entwetwe enkomo. Mandra na ye twetwe enkomo de afa snoring say ye da na ye twe nkron anas ye tu nkron ho. Enti na ho behia say ena no pay ye be fre doctor na ya ginchirechire mu ne ede snoring no eba. Doctor na pelti en kaye mu ache de ba Max FM. Ye gidi ye pass bibia bokode. Oh okay. Enem yo ho. Oh okay. Enti yenkwe na ye ne doctor entwetwe enkomo. Se na ndra na mo kireche na hu behia se ye ne doctor be twetwe enkomo na ye hu nia ede sonore no eba. Doctor na paye mu ache de ba Max FM. If I tell me you must me market people na engagement. Yes, ye chia busuafo wo akofa ba clinic ye chia wo na wadwumayfo nyina. Yeah, you so Aja wadaro manope de eya na enkyerkyeremu kyerɛ sɛ wo wade obi ana wo ne obi te na sɛ nipa no eda na so tu nkron a eya hipa ndra ye tiefo kyerem sɛ wo ne obi da na sɛ nipa no etu nkron a eda pa e friend nda wintimi nda wadaro manope pɛ sɛ omo ayen ede na ede snoring yi eba na ekwame so ne betimi afa ede aso ano. Yo me da se pa ane master chief nyina no kwase we ampa pa se unu bi da ho na se ohia nkromo a ya na ya tete kete pa na nyoma bibiri na kofa nkromo no eba ebi wo ho a yenya fi awo mu bra obatan ebe wo no akwara no
ɛkyɛ wɔ fun mu a nsuo no bitumi kɔ ne brain no mu awo nsuo no bitumi kɔ ne brain no mu enti sɛ wɔn anhu antwe hyɛ nsuo no a etumi ɛha akwara no kɔsi sɛ obenyini nyinaa ɔda a ɔbɛtwe nkorɔm paa afei yɛ tɛkrɛma no akyi no tɛkrɛma no akyi no nso yɛwɔ nneɛma mmienu bi ayɛ sɛ ahoma teaa bi wɔ hɔ a yɛka no muscles no ɛno no nso sɛ yɛda na esi a ɛno nso etumi ma yɛtwe nkorɔm paa ɛna afei sɛ obi abrɛ obi ayɛ adwuma abrɛ anaa wontae nnantam no ɛno nso wotɔ hɔ a wotumi twe nkorɔm paa nti nneɛma a ɛkɔfa ɛna afei obi enyini a over age nso etumi ma wɔs no na small no yɛ weak ɛma yɛda a ɛno nso etumi twe nkorɔm paa ɔpanim ɛnura na yɛkyerɛ mu sɛ yɛn nuanom a ɛnom nsa nso ɛyɛ nkurɔfo a ɛsa ne nsa na ɔmo nom ne nti ɔmo nso ɔmo da ɔmo taa tu nkorɔm paa menim nokora ɛwɔ saa nkɔmmɔ nim deɛ deɛ ɔmu ne sɛ ɔpanim sɛ obi nom nsa a ɛma ne liver yɛ weak ne lungs yɛ weak wɔn sɛ ɔno mmienu mu nso yɛ weak enti obetumi atwe nkorɔm ama na yie paa enti wɔn a ɛnom nsa nso sɛ ɛkum na ɔda ɔtɔ hɔ a ɔda na hɔ paa na obi ɔda na hɔ paa no otumi twe nkorɔm enti ɛba saa yɛboa wɔn ɛna yɛsesa wɔn position sɛ bi a wɔbɛda ayɛya no yɛbɛma wada nkyɛn mu kakra ɛno no boa ma nkorɔm no ɛso tumi te kakra yɛkyerɛ mu nso sɛ yɛn a yɛfu so te sɛ me Dr. Preke sɛ ɛwɔ nua FM yɛkyerɛ mu sɛ yɛn nso a yɛfu so no yɛn nso yɛda yɛtaa tu nkorɔm paa ayɛ nokorɛ papa yɛn a yɛ akasifoɔ no yɛtaa twe nkorɔm paa ne nti ɛte saa ne sɛ yɛda a akasifoɔ no da a ɔne sɛ yɛsɛkrama n'akyi no yɛhu sɛ road bi ɛwɔ hɔ ɛna afei walls no anaa muscles no emu etumi ɛblɔke bere a wada no nti mframa a wohome no ɛkɔ no ntumi nkɔ fafa ɛna nea efi mu a sisi pie nso enu nso ntumi mma papa eti deɛ ɛbɛgya ne sɛ ɛbɛma sound esan sɛ mframa no ɛfɔ so ansa na epie nti the sound ba na saa sound no yɛte no hwee a yɛhu ne sɛ yɛ nkorɔm a yɛka ho asɛm enti sɛ yɛda na yɛmpɛ sɛ yɛbɛnya saa haw no a nkapra a yɛkɔda no yɛbɛtuma no nsuo kakra de afa yɛ mene mu na emu ada hɔ na afei yɛada yɛn nkyɛn mu kakra ɛsiane sɛ yɛso a ɛyɛ na yɛtae brɛ wonante a wobrɛ nokwasɛm ne sɛ nneɛma yɛde ba ɛsiane sɛ dɔɔso nti sɛ obi nya high pressure koraa a otumi twe nkorɔm anaa obi ɛyɛ nya wɔka sɛ heart failure a ɛno nso otumi twe nkorɔm nti nkorɔm no deɛ nneɛma bebree ɛna ɛma etumi twe nkorɔm obi wɔ hɔ a ɔnso nanso otumi twe nkorɔm paa nti yɛtumi asɛ ɛke sɛ ebi a nneɛma yɛkɔfa ba no yɛbɛhwɛ na yɛatwe yɛn ho afi ho sɛ ebi a yɛbrɛ bebree a yɛbɛbrɛ ne yɛde arɛste kama ɛno bɛtumi ama akɔ ɛna afei remedy ahorow wɔ hɔ a ɛno nso wadaroma yɛgya na wakɔ yi na woka remedies ahodoɔ wadaroma fa gya yɛ na yɛntu ho anamɔ yɛwɔ ɔyɛ obi wɔ hɔ a ɛno wokɔ kurom a wobɛtumi anya bi atɔ bi te sɛ eucalyptus oil sei wonya bi a wotumi twe kakra kɔ ɔvi no mu ɛma wonheri kama wobɛda a woyɛ ne saa ɛboa wo afei yɛwɔ nhaban bi te sɛ confirmatory korɔ saa confirmatory korɔ no electrope no ɛno sɛ wowɔ fie a wotumi ɛtete kakra hohoro ho na anɔpa bi ade kakra agu ɛno woyɛ ne saa anɔpa ne anwummerɛ ɛno nso ɛtumi ma ne kɔ ɛma wotumi ɛde wo ho afei nnuane a ɛcontains starch ɛsɛ yɛtwe yɛn ho firi because sɛ lungs no nso
blockage be more flames them be and also it's in my ocean crom pa you be say be yes I know that idea about your mobile yo Dr. Ebenezer Ochano pay yebeda wase akof heba wan fa biompo eda no na woni me di hu nkomo o se wan kataman ba so yo kataman zero container na obi pe chira kwan a ba so obi tuma fa number we no afre ye your number is 0544 006210 0544 006210 ohene Dr. no pay yebeda wase na ya kwan na dok wedu adaruma o da otu nkro ana oh waja idea me dawo okay enya ade e wo ho but obrenchi ne kura no etoro bia ye ka menyin ni but da kuro ne ye bo mapa wa kire me enya eti se me mre dia ne me ho so but o me bread dia etoro bia edit me sem yo Dr. no pay da se Dr. Ebenezer Ochre akof heba na ye ne na twetwe nkomo no enti adisuade adoka dia ma ye momode ase betu hu na mo se na no se me di hu achinje se me da me ntu nkro na no me sode ye me first message me nko hwe a me WhatsApp me nkobo ntia masai diesa eni na me nim se na me kokwa wo sani na masa people no tun se me boni say ya ene na trete o hu me pa yanku ya nimna ya fast dama mega cash lucky box say star AWS star 426 star 8 hash network bi a woso bomadi asa obedale na o dali wia ubehu number 1 Max TV, number 2 Max Radio. Bomadi answer be select number 2 Max Radio. Shannon so say sa obo star 426 star 8 hash na so wan hu hwe ya Mr. Full stop kwase agina. San wachi na san be send biom. Star 426 star 8 hash na select number 2. Enwachi boxes ebeba makuma kunsia 1 to 6. Bomodi ahwe o lucky number na select here. Box abeyi na no mu na usika nyina no ewo 5 Ghana cedis ni akire fato so. Ni ebefi beba bia no onu abusu afodia. Hye no so. We enye yanom chacha ni bia. Utwa ede akobo nsam jamtie. Ya wo chacha faketwa beje kese. Eno no de ukosoro ba fam. Udie esa agro ne nko ade a. Enu ntu be kobo nsam jam. Ba we de Max FM, Max TV, and yede ma se je. Na yede kire ni so se da bia utie ye waya de nyankopon hirawo. Na we no ye koba ne se ye fra manfo bi se wo bra beje bia na ya hwehwe ni mesan se ye bia no bi ti ba bi otatie ye mpa yenim ne ho hwe. Entu we de ye se funtum fram. Wa do ho bajim no giska ne bi. Enkonko ba se ye hwehwe nim. Enti bomode ya se do ho bajim star 426 star 8 hash. Na fa ho jim na sika no dibi. Any na star 426 star 8 hash de fa ho jim dia ye free mega cash go mega cash de abedum Ghana aba ma Ghana mabunu ye nsoso ye botoma ye de yi papa obi bia chese wusika sem ato ape no ye kamfo mega cash de amount na wunya sika no nsoso no na ye ka kiro se bomodin fa woni kiremu e wo mass buy ye busua e bo ho dawuro akai amamfo se nyame ya adom a Xmas anase Christmas mass buy e check TV, home appliances, beer, we hear a fee, and a mobile phone. The here and so becomers by and walk out idea. Otoni maybe to say TV, air conditioner, refrigerator, mobile phone, and home appliances, beer, will like a fee and quadia. To me, enya a year saloon kai, fan say TV, and answer smartphone. And same way say, idea air free pa, the here and say, Ubebra mass by.
wo Madina ko Zongo Junction Masbai wo ho Tema Community 1 eno nso benya bi e wo ho no mo Masbai wo ho Junction Mall Masbai e wo ho Westels Mall ye wo ho Kaswa Takrade Station ye wo ho no mo VVIP Station OC Telecel Odo Rise area eno nso ye wo ho ye wo 6 shop nko e wo Circle sanso e na La Paz Startup building ye wo mu da kuma ye ne Massive Mass FM ene wo dan ba kumu ya kuma Junction ho ne ye wo odoko main traffic light na no so ye wo ho pa eni nti dia make kai se wo pese unya car na wo dam ana wo peka na wo de Uber eye boat ni yango ibi nko ade a ebre wei ene ebre a obetumi ede anya wabra unti sika enkoto car Masbai ene de sa enema yi e free from Masbai was 0544 019552 0544019552 and 0594091122 must buy say shop at nothing bomodia na be shop now so je wo car any home appliance do na fa kofi kumi yo anya na se ukofie nso na se unya ho kwan di wie agigidama ye number na 0544019552 na sagin kiremu na ne wa hen so na mo frɛ no buy two for less no eno so mate se ekoso pa gimu nkiremu e na ɛhɔ de ye be kyerɛ se we dey simple and short simple and cuties and I say the cuties was it cuties na kan simple and the cutest simple and paint simple and paint na ya simple and cutest edio edia ngatia enti ni na ne se bomodi abra be piam ya so ye to ne mama ko mienu ye nte so emfa ma ho ye nyina ye nim se na ne makọ ye se ne mama ede ne nti se otimi gina wo nan so eto ne mama ko mienu na che se wani ede mpa wa ya de uhia ba so bo esanse ne ya ye twempena kura no ba ko pe ne fa esanse ne unim na fa mienu a tiate ti ne wo be ma bi na ne mpra fu mienu myensa na che se osimwe kubi kasa me men ba bia ene watu adi esanse misika samunye ti me wo hoi me yere nkwa enti bobodi a family nu dia wa yade tiase o je abasobo ye teso dia ma o bobodi abra be pie mu mas buy ya so ye buy two for less promotion e koso mama family nu de mo yade o mo yade papa edi ade na esi a wo keka o de akọ member ama family nu de o yade buy two for less buy two for less ko za mamu nko ano ai se so buy be premier so ye na otimi to ne ma mienu a wa yade ne mo ama family nu wa yade mo mo wa ba be premier so no wa fa ne ma mienu a so wa yade o se mo aba so yo nka se fa o se to ensunsun ne ewu o fa de ye de che o fa no ato o fa to o ha wa ka che so fa no ato okay o to anu afa eti bomodi abra be premier so ye no kure akumi ene na che se wo to ne ma mienu se wo fa ne ma mienu se o to anu wa fa yi na kire se ye kwa ye ba nyina nso so ne esese ye hu se abrabo na ye bo no dabi bia ye wo ba bi ekọ eni ti wo bo abrabo a no ma bo ne se de be ya o china bi no wo kwa wo nkrachi a na kire se yatimi adu hu adanse pa the science na global evangelism restoration and focus movement enya 8 years a wonum e kire se efiri eye sabre ya ekọ wonum edi dwumadie sonko e be hyehye so pa kire se enya dwumadie ketwa na efiri eye last month na wonum abobobobobo so a kire se womo eba be climax e wo ICGC Rehoboth Temple eniti bomodia na fa wo hu gi sa adwumadie mu na won so ohun to ni nyina eye so winning na yesa ye twe akra e de ama otumfuo nyankopon eniti wo bibia na ni gi sa adwumadie hu onkopie mu e wo ICGC a eno e wo eye akra fa na ha ba bia Rehoboth Temple ni titiru na sa adwumadie we bekoso eniti sa wo pesa wo sponsor adwumadie ya bomodia na frɛ wonum e wo 0244 955 425 0244 955 425 and 0509 038839
Global Evangelism Restoration and Focus Movement. One actually say omodi emfie no enwotwe a chese wo mani suade hunu ni say wo modi asempatire adwuma no ekọ animu yi papa. Ane na omunyine omu ho e yenso de ye gina mu dedene wugina mu wade ho wugina mu he sesen ne sen ho wugina mu wade ho obi be se o si ye tu fo na aposa ba bi na asema me kan me si ye gina mu tu ye nyina na ye ho agim odi na ado ho agim enye asoro no na anim se odo ho agina ka se o mo nyiro mo ho e no twi kasa na ka se o mo nyiro mo ho e no se wa yu ho afirim o ma adwuma ye den o wona ama ne ye den chese o che ma asem ye bonsam nipa bi men kasa ne wa wasebwa fa wa wasebwa o ya asem atwi akra ma bonsam bi yenko ye dum o ya ma yenko ye ni be ye ma kabra na me fra me Satan agent no na boy incarnation Welcome to Thursday morning. So if you wonder how I do my thing, it be my God. Max FM 89.7. So when you see me rolling on your block, it be my God. Like a sickly woman, coco, in my God. I never they wonder, never worry. My baba they my body. I never they holler for my money. I call on my God. I never they wonder, never worry. My baba they my body. I never they holler for my money. I call on my God. My people let me hear you say, we see no big coco for my God. Be coco, be coco, be coco. Wahala be coco for my God. My people let me hear you say, be coco for my God. Be coco for my God. I go the shocky for my God. I soto for my God. I go shokoto for my God. I go the shocky for my God. I soto for my God. I go shokoto for my God. When I'm shopping, there's nothing I no go fee afford. See me rocking my Balenciaga for my God. By his grace, there's no girlie I no go fi run, oh. Be on a beat and I dedicate it to my God, oh. Hey, I feel his goodness and his mercy. From New York to New Jersey. No matter what I they want, I they get it from my God, oh. I feel his goodness and his mercy, oh. From New York to New Jersey. No matter what I they want, I they get it from my God, oh. My people, let me hear you say, be coco for my God. My people let me hear you say, be coco for my God. Be coco, be coco, be coco. No matter be coco for my God. I go the shocky for my God. I soto for my God. I go shokoto for my God. Your friend EL 2016 Artist of the Year. Vodafone Ghana Music Awards 2016 and ELA winning Artist of the Year. No, no, sir, Cody, Stoneboy, Bisake Day, VVIP, DSP Kofi Sapon. That time, now, friend, and winning Artist of the Year. Na Ghana was ELA winning Artist of the Year. Sata na bisake de jina ne nanso mansa ani edema iye na Ghana for kasa ya sata na sakode Stoneboy bisake de SP Kofi Sapon ne VVIP yenye ize sa o ache na mo shi ani edema iye Ghana for kasa pa yo Emrason ye de street vibe adwumade no beto aso de ama na ne ye nkomo no etiawa simple and ye bisa say o first boyfriend o first girlfriend o hefa enkomo no etiawa o first boyfriend
o first girlfriend ɛwɔ hefa mompo de amuti aye ma munya ho kwan e breaki amanfo ɛne ade ne na aka ho ne o breaki wo no ne o bie wani no ɔwɔ hefa me wo hei yes virgin fo bi ho virgin fo bi ho besi nne manyo bia amfanfuam eti ye ba sese a ye koba ye bisa se o first boyfriend o first girlfriend ewe hefa. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. Calling on all alumni. Join us every Saturday at 9 a.m. on School Connect, the ultimate platform to reconnect with your alma mater and share your founder's memory. Let us spread great Okwasfe. Share your story. We are the only and first college in Ghana. The only secondary school administration board with a helipad. It's Tema Secondary School. What school near you know? You have to go to Presec to be shaped. Revisit your school days and reminisce about your time with friends and teachers. Showcase your school ongoing and upcoming project. Inspire current students and make your school proud. Be part of the connection. Don't miss this opportunity to reunite with old friends and classmates. Network with fellow alumni. Give back to your school community. Tune in every Saturday at 9 a.m. Schools Connect, where memories are revisited and new connections are made. Live on Max TV, Max FM 89.7 and online max.com.gh. Smogans is feast time. Join us on Monday, 8th December at 8 a.m. sharp at the Reverend Mother Bernadette Assembly Hall for the 2025 Feast of the Immaculate Conception, a day of Mass, Thanksgiving and giving back, including a special donation to Kolebu Children's Department and the induction of Smoga 2015. Dress in your elegant Smoga cloth and celebrate our theme, honoring our founders, living the faith, serving with truth and virtue. Proudly sponsored by Smoga 2001. Smoga, Veritus Veritas. Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance kura essence due kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you now absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. In Shashaka Krawon. For more details, call us on 054 401 9552. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is 89.7 we'll roll. Max FM, what do you do? Kita say?
Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛs ne kwasi ada untumi fa do adanso untumi fa bladanso kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi ti na me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se Sarus is my name is Sarusu, baby. But we fell in love for the very first time. Welcome to Thursday morning. You gave me the sweet love, oh. I be the love of your life. You be the love of my life, oh. Hey, oh, that's the one. I made it, I won't go. But you won't take around with a call. That's the one. I can see it for me. Your love, they suit me, oh. That's the one. I can take it to the altar. Put the ring for your finger. Oh, that's the one. I made it, I won't go. But you won't take around with a call. Oh, baby, tina me no. I really want to you, Mempena. No matter what I get, talk, now you, my love. You are my papa, oh, baby. My sugar, Max FM. You are my 89.7. You are my sugar, banana. So, baby, make I love you. Make I kiss you. I wanna hug you. Baby, let me feel you. Yeah. Oh, that's the one. Better now, uncle. Oh, that's smile. Oh, that's smile. Oh, cost no buffalo back. Baby, you're not to me a small Mawako, oh, mammy cross my uncle. Said I know, I'm matching the denim, you say, Sikadi Nipa, question, I'm saying, matching with your wow. And canon Sika Eddie Nipa, actually. You see, or don't me, man, Nipa, to me for Kakotaka. A quarter malina. Never say me, Makoida. Makwa power said that. Your friend baby Doromo. Now, when I know bad, we'll do a power star. Who do I over Sanfa car and your Codoromo. I want to know about it. What's in a car, Munda, over that car, him not the ache. Oh, that's a mean Bono. I go see. All right, I'm saying more Kwaba, Fabra Max 89.7, Max Morning, the one was Sugusu, which in your friend Kumikasa. Your friend Kumikasa. Yeah, Kwakusisa no Pano, Krubabona, Yasode Sonne, the sports park, you may not trust where the amount. I'm not so, yeah, the street value, you may not trust where the amount. Mass by Adaroma or Moboy Sika Femuma, yeah, the street value, my dear bro. It's Bomadia say, Mobile body Ryan, show him who do you na Odo Wajimuna, yeah, near my pie, dear Bedama, so what to be. A Moboy Sika Femuma, yeah, the street value, my dear bro. Now they are common yet, yeah, were simple and short. Here, besides, say, oh, first boyfriend, that were him for. Oh, first girlfriend, that were him for. Ba, we see an cane. Osha says, what chimpana, nipa, first love, Mammy Canisa. Sani Pano went for what told Zuma and I saw that's a chest. I said, man, granny. And now, dear, oh, Kayunim, baby, or Shakra, so tears. So tears you so unim, baby, or Shakra. And they ain't Kakayimu, Yemisa said, oh, first boyfriend, or first girlfriend, I went for. Now, at the end of the bag, you're like, oh, what's in car? Be crying out there. Oceana now the one day no. Aha, Modia, Domato, Modia, Jamuna, Muyan, and Copa Dumano. What Oceana wants is some. It's young Havanasona, Yamabusia from Remo 05. 0551 59831 0550055522 0551 59831. I'm Fancha, Miss Roy. Patrick, when you
Kumi Kasa. Good morning. Yes, sir. Na mini abaso ni ho ti sen. Nyankopa dom ne ho ye pa Atiko Bubuashi. Da bi we we Ferguson. Ampa Ferguson fache me why? Oh, da bi yeah. Say ye do so inti. Enye obi na obenim no. Me da siminia. Ferguson no pay ye bisa say o first girlfriend o wenfa. Kumi Kasa. Asan we di Edi kakraba esa odi aba. Me first nipana mission ever in my life no. That time no na me a virgin boy or no say a virgin girl. That was in 1989. And to say mathematics is like 36 years now. Wow. Yeah, but other suitors dear. I mean. I'm also married with a different woman, me on Kola 4. Ono so nyame adom, okohia obi a, oni ni aware on Kola 4. But me in the way for 36 years no. Or see our person on back. Hey! And today be me catching say, no the enye you, or see ono the or penny see me wife. Inti onu na first inti all right say baby all see na niama nkoye all right say obeba back inti onu na ento kwa ye kude die me see wa worry wo for inti obeba head or see enfani ho first love is first love inti obesa oba back and na chese Fergus jama wa na oti anu yo ya to die eyi anu why eya no Ferguson Mr. Obi yire de why Mr. Obi yire de Mr. why oh that be no dear bad boy crap no dear in fact Obi yire de all right you Ferguson no pay yes you da se pa why yeah that's 0551598321 055 and I just say komu ya ye ka say u break you bi a you know, no crew, T. Ferguson, comedian, and I say, or Tianui. Wait, I remember Debbie Alcaino. Hello. And Pacho Mathieu. You who are them now, so when you? Oh, Adrabayao. Oh, Adra. Yes. Adrabaya new. Oh, Communio, you. Many are not perceived your bocodia. Now, question I'm with the other, some of the other two radio. I'm going to hear home. Almost the first Ukraine is 1990 and 1989. Let's see that. Go ahead and hear them. And you don't see much. Oh, it's much. It's 50 plus. Hey, I don't bear my bread. Oh, the Emresa. I never heard that say. Nah, I do my shall say 1980 something. 05515932 and 0550055522. All right, when you. Hello, Queen. Yes, sir. Who did baby Afrefi? Honorable Dikesi. Honorable Neo. Dikesi Neo. Honorable Neo. Dikesi Neo. Honorable Dikesi and the Peterson. Nyame adoma ye na so e. You who adome ho ye pa. Kumi anope me di ho ya o. Oh, mini ampa cho my den. Anope bia street by bia anka ubusa green no ne ade. Anope de we mu ka de. Say oye kwa wa bonten ho hwehwe ebisa ne namfo say ne first boyfriend na we hefa nti no onu awu sisi am no kaso ni ba bia wonti no afa no first bisa say nti oba obehu no why okay ani oba bobo de ebisa na ne je ni hia me pa ebacho mate be ke busu afuri nyina ebacho ye joso kumi na say we dia no pe de odi free ne ba we dia say me bobo me ja to fie bi mu maybe the any day community say dem hu ba bia me ni ba bia me hia no po ni ba bia me hia no because emra betwam into hwehwe no ba bia hu no
Oh, me who baby and daylight crowd. Na uni na danfo bi a be friend na bisa no ho asem bi uni mo. No baby and no ko happen no. Any baby because and distance woman no. I say a different chapter near bi. Nti hono mo de end they closing the da who be kura who no kura. Yate onabuni o. Onabuni o. Onabu di chasing yada say why? Yada say 0551598321 0550055522 and yen question no ya say bisa na simple and tietia. Yes say o first boyfriend, o first girlfriend na we hefa. E bia de oti yeye among for virgin unya bi tia mu. Mesi yan yenya bi o yesim itimi mi obi a besi na me nyini se virgin tia se go manya bi anfu amu ya chum se hello hwan hello ye hwan mi kasa ya frame eja nkuma frefimfa frefim matayaku eja nkuma ye to nka cho sanka ye nduma de ota frɛ so pa na afi adan yetu kwan kakra akwaba ahade mi fie pa senti na meti udi amete eja nkuma minimum pa yes no bi ahun ye de yankopado de yakopasi hello eja nkuma yentio asemu anyway me de o ho de fortunately ni na efi kro back na ya bayo wasi su kama na say where's boy segnibre that time I'm so akwa secondary school na me ba fie na I fine obi ene na me fetch dey one na me senior man bi si obi nyima no na that time so man tell me di fie 20 me se me mapem ha na me ko yi fa ho na me a me de ko hweye I virgin me virgin ya go pound mo no so aware omba no so me omba ehne obi a ho onwu ye ehna ya ti ase nti ono wo ho bia ekwa aje o mo kasa kakra de oh ye sia ya kasa oh ye di because downtown na ye sia dia ye di nkomo e bo nkomo but onya madamfo because sia waware ono ni krunet but ye sia mu ho dia itimi di nkomo eno ane yo eya no ahya ohusu why sisi a otia wade asidi why oh ma fe me ko se da edu ba bi kura na nka ya yi but yetimi sha ya ho so nti bibia de da ne kwan boko hello eja nkoma ye da se wa ba die na bomode ase oni en bedi dwuma die why ye da se why but yo nti eja nkoma e no ka ne sei no ehu na me de sa agent adada no me mpena fo se so obi ahu ana na buafu minim sa me de me ne o mo tira no se ma ebia na ma forma fa kwampa so ena me forma bia no ami hia no obema me de ato anokra ana mi suba ye mo fe won 0551598321 0550055522 0551598321 0550055522 live on Max 89.7 Max Morning the one pay bisa o first girlfriend o first boyfriend that we infa o tenen kan oni maybe owo 0551598321 0550055522 maybe they know your friend no Rita your friend Rita ne buye mani Rita de me ba krom Rita na ma mi hu say tena bibi o wiase Rita na ma bibi so mi dem see your Rita na pay chiam no matter what I get, go talk, now you my love. You are my papa, baby. My sugar, I be the love of my life. You be the love of my life.
Enti yenko edum na yenko so ahodo aka ne yemfa enka ho afi na do afidie na to ayem akwa ba no paye bisa se o first boyfriend, o first girlfriend, o first love, o wemfa wo te ne nka woni ba bi owo ena na me ka no ma munya ho kwan enya manfo virgin ye mo so a mema bi ebreki mu ayi no mo ti o mo nkom wo hefa o mo ti asia no mawu o ana o mayira nchire mu kra o me de no ti ase se kra o so your sofu mame oh okay nice one me hu ana me sire say ya star sarita be you and now so your sofu Reta da wasi what 0551 Nyankopon de bibi azu ne ye what ofa de apronat ti ase no you star sa we Nyankopon eno ni yam ntem wasem se me na me ka bia me Nyankopon hello why hello yes sir udi baby afrefi morning Mami fa ntia so ku fi eja Yesu Kristo adima edumewura edi ya Joseph rakwa sofu kwa eja kwa evangelist anemu amoye ejuma onyame ntia na me de mama amen Max FM Max Radio etiefu na mi teacher anope die obe mo bia bia no fe yo bia nya asem wo fie wo ba ya mo bi ni kuni bi ni yira be nya asem na amen bisa na mo mienu mo kwehia mo wanya na mbarore me ba ni ade ma me no no men so meti ade ade ne bra me no aboda ma hwehwa ne me ba me beto no no mo ye ma ne ye fa mo koso ana mo ye nkasa wai ye yaka mamo ma Vivian Timu Temda mo ya ko so mu ye ba bia bi mu ahu o se ema bibia ntete ye ntem de nti bomodi ase wonyem omodi ase be wonyem nheme ene enye nsa ni benya ba me de enyi nsa de misro nyi nsa pa ntim yo kwa me ye tio me de me hono owo mi ana odoje am so men doje wai enye shi hello Kwame hello yetio me hono pa owo mi ana opeso odoje am so men doje eya shi dia bibia to me and to me feel free na be single bed ana menene kasa ansana owo mi odoje na je wa ya no odoje bone be That's bone be nti ayo hu wa no odoje say but the nti ayo wani say machine no ejume mu ama ne je ejuma o yi ejuma na ofe mi so one me wo nkomo me kwa na me bisa ni say nkomo be ana o ti o e dia die kwa die dem fe shi wa ana me si aden ana o ti o nya bibia ana me si okay e ya ti do dia di no o si say fe shi wa dia oni die ni wa baka to e be ti do dia no problem Kenya mina me si fe shi wa na o ti wan ka sa dia no problem mean you kind and I mean for so the sanity Kwame Kafra wate oh Kafra why are there anya memma nyina na betimi afa be ma bi ho be bodu akra ba to de o de amanya why are there che wo hwe ba adwuma na wawie na o yu mi ensa a hye unsa sa de nya sempito emu oya memma pia bodu ya ho ebi kura de afom tim na o de amanya nkopon why are there why yo ye hwese e benya two course aka ho a ye koba na ya bisa the beautiful green no say ne virgin breaker no emfa 0551 and now that's your virgin 0551 bibisa bibisa manim na sa akroma o menchinchin kokoma ate kan wasem ne nkoye nim kan wasem o se me wi a me test o be dey ya test o ne dey ne be won say ye wo kroki tuam no ye se kroki wo de won say so person Virgins Club o person wo hu say akukọ ebetu nkesua ye den o don sa share to
But before that, we be answer. Me kai, we are there. On Saturday now this way. Nay, I then. Oh, who be the own? I won't be there. Hey, me is out of Sasha to now. What thing does one once and out of Sasha to? Your love is sweet me, but I'll come out. I take it to the altar. Put the ring for your finger, but I'll come out. Eti ye pet me be swahe na ma hwese na mama atie for confirmation sampa. Fire with Jack, I was if you have a machine, I can stand on it. No crack. No crack, they say. What machine permitting me to prove? Oh, say they said me machine betting. I open crowd engineer so better so cry. Problem with no. Machine, open machine better so cry. Problem with no. Wait, engineer so. Engineer so. Oh, no machine. YouTube na machine na. No machine betting at 10. I'm sure we master FM Ghana. Mobile YouTube na no machine na se sia. Comedian man, you krada. Kumi machine. Oh, and I make say. Oh no, men peso be gina habre. Mentira so. But me machine better so. Oh, be pravi. Oh. Unya jempa. 0551598321 0550055522 0551598321 ye bisa say o first boyfriend o first girlfriend o enfa o tenenka moda so adi nkoma wa wade ana so o enfa nipa o break you o shine fine na enfa. Hello. Good morning. Yes, sir. Apome. You adom na so hwan nie? Ba cho Jacob nie. Jacob ni o Bible mu na say hwan Jacob ben. Jacob no say ya yifi Bible no mu ntine say ne ya Bible no mu no. Bible mu ni pa o frefin fa. Ba ja me frefin la. Yo, Jacob ye ntie we o first girlfriend we fa. Me best girlfriend de omunya wo ho me ho omunya me first second third nya me ho omu da bia o. Ohu omu da bia. Ma so ele da bia me ho omu. Me no mu si e fine. Oma wade. Obia waro ma wo 3 ni ama. What I was saying. Oma wo me mu so ma wo 3. Oh, okay. Na wa wade. Ode. Wa wade. Nya me so ma ware. Enti ohu o ma de na ba wadwe mu. Oh, say ya hu na ya kai. Sama ya wo ho no. Ya timi kai na asiri na eno ano. Enti de o kire ma o first girlfriend so mo ye miensa wo de te say obi de ba ko ba wo de miensa straight. Oh, obi de miensa ba ko pe no de wa ya mi ade ya mi ya ba to no kwa mi de a che no. Saka wa no na wa ya mi ade a wa ya mi ya no kwa pom na Sala mi braka ya no mi so na mabuanu sa ne honti kwa mi wa ka kwa mi ejuma me nya ska na mi sa sama chiko village ko ye ejuma sa bye e ko si aga wi ba ya mi sa start ejuma no mi wa Nigeria o e no fra mi so ko ware ala mi si yo so ko ware dia ahwe ni wa America mi ba na wa ware dada o ya bi bia ala mi si nya he e ho mi friend no ono so e wo ma no wa friend mi. Oh, friend, now me just hello, good morning. Baby Sama, so baby Sammy man say by me man be say. And then talk about friend bia morning kwa but no be kasa sa mi kasa wa. Sa na ya. Yo. Ya te fache wate. Fache why? Me na channel. Fache. Me ya kwa kura. Fache. Obekwa heaven why? Amen. Amen. O si amen. Me na me do kwa heaven na wa no de dey say amen. Na nyo na de ne kwa nka so obekwo. Me de me ma wani da so keke na me de. Me emu kura do me tie me gina bia. Head anya papa bia. Ye hwe say e benya okay. Wan ye? Good morning. Yes sir. Your friend ABC am kasi abede stroke abeka. Mpacho na botwa. What's your friend saying? ABC am kasi abede. Edia o kwa the whole Ghana, the whole station. Edia
Edini biom. ABC. I'm Cassidy Abede. Ojo Paya, a journal passia, at the ticket. Oh, Masa. What's it? ABC. I will Casafi Abede. Abede. Oh. Oh, man. Was it? Yeah, policy. Yeah, woman. Yeah, I got you. Okay, me. See, I call for NGC. Boom. Now, and before me, wicked. Into both your ass and boom, which is how much you see, no person with plow. Or might be that. Into my chamber. You. And she says, oh, dear, ABC. I'm Cassidy Abede. Oh, Casafi Abede. Yeah. You. ABC and you. You did kind, Mamma correct surgery. And your monk, be brave stations. If you cross on me advert, will be the advert at Brennan. Now, why advert you know about telephone number? Say you're chasing news at the BBI, you, ABC, yada se pa, you. Enti, yan fire and common no NC hair. Why? Enti, ya kasa ya twaso abeda. The AFG. Kesete. Uwe awoye. Ahia na babia. Edi ko no be si. Enya asempa. Miano aye. No say. Miano mi we na aye intimi hu me nkrofo a me hu. Oh, okay. Me hu me members a me hu pa. Oh, okay. Or a regular member oh. Minimum. Yeah, minimum. Yeah, some. Yo, abusafo yedamase na Grino. Honorable Dickerson. Efreye na no see your person hu babia. O first boyfriend was see. Well, honorable payday. Honorable payday. Na monso mabuye phone lines a monso mo mama mfo afre no. Monso mo pe mo de. Na wo kan wo de kire honorable. Me maka, me say reta. Oh. And dimenso me de oh. Efrene sen. Me modu. Oh, enfan. Oh. On no break you. Oh yeah. Virgin breaker. Breaker virgin. Thank you for no dey. Me ne boys say to no mo ka say. And SMS me na me break no na SMS ya na me to a na me hwe omudi. Na do break bi da. Oh. To da wo no nanfo to a. Ai SMS me na me break no. Oh we me na me break oh me kra me break bi da. Me kra me nyo bia break ni da na me to na. Me hwe omudi. Ka wonu. Me see so man shada. Man fa nya yi bia. So do de yi nko a. Ni amanfo shelele nwa ntimi mo ho oba bia nkai me man sheda nyo bia say u breaking ni pa na oba kai say oh kumi kasa na me breaking ya ida oh but also bu hono ma enyo obi a o breaking virginity but obu hono ma nipa ne nanti yi nti no otimi kai nipa no what you say. It's not about you breaking the person. But I'm so the menu of Monanti, men so a virgin, men break it with that. That's a one Gazano. We say, Timmy Ho, Bianca, and a Kaio, Obianca, Kaio, Kaio, but so you breaking no more kind of cry. And then, okay, Kautim, where they overkai. Now, Mecano, Hamezo. Why should I make I know? Hey. Young boy. I'm sure I don't be as well by more adventure so Nimbia Wabuama and come here bedroom pempers here that's say. Welcome to Thursday morning. If you see me shining, no be my mind. No, my mind, no. Oh, be my God. And if you see me winning in my life, no be my strength. Oh, be your Lord. So help me shine, say, I'm gonna praise your name, for what you've done, now you do, I'm more.
bow before you. I wanna know you, we your bolo. Animals they praise you, even the trees they hail you. How much more me does it near? About me say what's Some go they sleep but they know they wake up. Some go they go but they know they come back. Some do they fly but they know they feeling. But me and you, we have no excuse to shout say, hey, I'm gonna praise your name more. Hey, for what you've done, no. Now you do one more. Hey, come on. Yeah, friend Abuchi on the family. All right, I'm saying, I'm Yente and Komoi and Fihona. Yane, the Global Evangelism, Restoration and Focus Movement in Penfue Baba Chichin Komo. Nitia Wano, your friend no GERFM. Yane, Omo Baba Chichin Komo. Na yenya ene ne dai dikanya yete Global Evangelism Restoration and Focus Movement no yabisa se eden ade a abisha fa no pay mama chien pam chose mo hoye na yeho na wo so eho adom me hoye pa danyame ase nti madaroma yebesha ase afi nifa so pacho e frami kumi kasa pacho adaroma odin your friend Ben Oheneba Williams. Aja Ben Akwaba. Yenua. Oheneba Williams. Yo. Aja wadaruma. Me pa cho me so ye frame Deacon Daniel Glover. Di we die. Mamate. Mate. Mate pa. That's it. Mami. Papa. Machien. Eje oso. Anopa wadidi. Pacho de bio. You are no mama number watching. Pacho yo. Momo ne di ben also. Millicent Glover. And no one din. Pacho Hey. And I me papaya who can you on? Oh, me bra. Okay. Okay. You when you are not pay mama kwaba. Yeah. And Pamcho say Kase Global Evangelism Restoration and Focus Movement. Madaroma. What are you for? Okay. Say Oti Global Evangelism Restoration and Focus Movement, and I could be a Yashishe. Say ye debe Kenya Asempaka Sunsum Ewo Christoph ni biawo Ibiasa Fananyina Entina Oti din Global no Evangelism Restoration Focus if you say I say ye near free Asempaka ho. Okay. Your interest in soul winning is dying down. You know say your revival na you ignited that passion no ewo Christo ni bia mo. Ekwa menso. Me bra so debi was so. Yeah, to say enti dia me de be so so me say ye a Christopher ye free and sorry Bibri. Okay. To say me free International Central Gospel Church. My sorry no. Me sister ono oye Pentecost, Church of Pentecost. Okay. But yenyina ye ka kodu hu. There are people from various churches and various church denominations. Omo be kai hu. But ye both any say ye be twi akra ma Christo. But kwan ye faso ye ni say ye training crofo. Okay. Into who say ye betimi a training ejuma we kra ho hwa obejai na akoye no na otwe akra ma Yesu ubenya ayi satisfaction and I say ebeye wode mfaso bebre nti ye kwan ye faso ye twe akra ma Yesu ni say ye training ko for am ko akotwe akra no na ye ankasa nso ye twe akra no ama Yesu na ye twe akra na ye dia man sorry different churches ye fa ho. You only need to be a Bible believing church, you know. Into ye twi akra na ye mfa ma ye hum because ye nya sorry. Ye nya sorry ye mfa sorry nso nkasa ye di Yesu Kristo din ene kasa ene nam ene ye dwuma. Into ye training krofo a na into se wo call Presby and I say wo call Methodist and I say Catholic na say ye ba mo ho mo sorry na ye ma mo training a
mobekwa akotwe akra na ye ni mobekwa akotwe akra no na ye de abremu asori na ye san kwa another asori fufuro efiri hɔ na yakɔ asori fufuro enti saa kwan na ye fa so we trim ponisen na che say botaet opportunity a ye sa no and they say Jesus Christ say follow me and I will make you fishers of men. Matthew chapter 4 verse 19. Nature say yenga ye do Christo chi ni nyina no. Or say mundi mechi na me meyemo what? Nisuafo no say mu betumi atwe akra. So inti say wodi Christo echi a waye wana what he says he will do make you has he made you and what he said he will make you is to be able to fish for men. He says, follow me and I will make you fishers of men. Inti Saudi Christo si chi na say and so I don't know, let me put it in English before I try to break it in chi because my chi is not very good. All right. So when you are following Jesus Christ and he makes you, the only thing he's making you is to be a fisher of men. That's why everyone who follows Christ must fish for men. Inti enye obi asede se onunkwa na onkonko chi akrama Yesu. But nipa bebre entimi nyesa adentia because say either so slow and also onijide on one kasa it doesn't have confidence. Inti say training wa wo benya confidence bebre a wo de beko. Nanu imi kwa sorebe members no so. I said they were between 50 to 60 and we present. Me train your muye no edana omunya 68 IS and ye can you say 68 members this 68 souls are edibeka sorry no ho na ntimi de na me kokora osofo no no fra me na o ka chem say eh dikin say ade no ye adwuma nti ye bota ni say de si kwan ma manfo say o montimi nko enkotwi akra ma Yesu no ye be twi sa problems ni nyina efri ho ama so winning abeye bibia eye mre a bibia ye easy ema obiara a opese o twi akra ma Yesu na obia o ye Kristo ni bia yeah mommy Papa adwuma mu sha ase ache acheka kra be ye mfie sen ni you bro 10 years mo 10 years pacho ani adwuma na eden mo twi akra ma Nyankopon pacho enye din kra uja wo na ye titi wo na nyame asem abeye part of you eniji a ewo mu nintinu be hu se adwuma no wo ye kra wo hu se wo ye adwuma na se menya me ho nso ya ubeja wo wankasa wure ma obe hu se adwuma no emu ye de because emu nshira bebre no ebe ma wankasa we hu se o minam ekwampa so okay yes anniversary bi baso da ben Saturday ya china ne na chi ya no a ye ni ho nkomo e baso enfa 29th November 2025 year Saturday Senemina ba ekano baso or ICGC Rehoboth Temple I was Sakama here opposite Odoko Tipa sorry no ehone na ye bota ni ana theme ayedi celebration no any go gather and glorify. Say ye pese obi a o tie nkan ana say obeba no wo be free hono na wo ko wa sore you will go obekwa akotwe akra ma Yesu you gather to teach the people and then you glorified say wo kire ni pakona nipa na wa twe na ba Kristo emunu wo kire na ade a free hono na brabo ebe the glory bebre Yesu ebe glorify Jesus so what I say ebe sesa about eni unyam so bebre Yesu Kristo enti ye yesa na ye konso a ye wo ye pastor prophet Daniel Awusanya obeba ye commissioning kese ama all the soul winners to empower us in the spirit to be able to go and preach the word of God but ye call meeting asenso a ye won krofo a mbe kasa short give us short presentation afi obi a obeba bia ye be chiche ye hu e wo groups mu na ye discussion they say for example adentina Christopher entimi empesa ombekwa akotwe akra ma Yesu e dey important ne esi omukwan obi a de na adwen beba how ye be ye den na ya solve that problem no ombeye na afi ye pese ye nkroase villages na nkoka nyamisem so sa planning no
various divisions and breakout sessions ebe juni ho na mo di omo adwen abreyeng say would be best also but there will also be praise and worship now they are there as normal, you know. There will be praise and worship and all of that in session. Definitely we will have powerful prayer sessions as well. Why no ho kwan say edame me da dwumadi obetimi ababi obia mpenifo nkolao nkokrafo mbrewafo obia oye Christian ni ji evangelism obia yetu nsa frɛ obibia sɛ obia mbra ye ba mfa so be na ebenya den na de be kofie Ishra bibri na wankasa wo ban so a nsɛmsɛm a ɛbɛkɔ so anaasɛ breakout session nyama yɛbɛ discuss no ɛbɛma o that empowerment anaasɛ confidence sɛ wo fi hɔ na wo kɔ wa asɔre a wankasa mpo betumi akɔtete nkrɔfoɔ ama nyamesɛm akratwe anaasɛ evangelism work no nipa cho sɛ wɔn sɛ nipa yɛ hunam ɛna hunhum enti wo physically ade a wo de bɛkɔ fie no wontimi hu wo hunhum wo spirit no ɛnebe nya mfasoɔ no ɛnɛ no pɛ nyame ayɛ adom ya sɔre nti ne kyɛ sɛ wa ma yɛ nkwa ɛno na ma wo timi ask questions ebisa me question metimi bisa me so metimi yi ano ɛda ye be frɛ asase so no yɛntimi kasa biom enti wo hunhum na ɛwɔ wo mu no ɛno na bɛnya empowerment no nti sɛ ne ɔkan no sɛ adwuma no wo ya nyɛ wo ahonde na wo de yɛ huhun kronkron ɛna bɛhyɛ wo ma ansa na otimi ayɛ adwuma no nti wo huhun na ɛwɔ mu ɛno na bɛnya mfaso no dodoɔ na but sɛ wo bibi a ehia wo ɛwɔ hunam mu so a nyame tumi yɛ ma wo after the program menim sɛ ben di bi bɛ so so a nti we de kakra me de bɛka ho ne sɛ woyɛ kristoni na sɛ otwa kra ɛnam nti ɔkra bi anka wayera anka ɔbɛkɔ daa asotwe mu wonti ɔbɛkɔ so hema mu na on the final day no you be glad say ɛnam nti asimasi you have been lost eternally but because of you they have eternal life. Yakopon and also it will be a great sense of satisfaction. Yes. Needi kan no we de mesre mi so ade na so moma me ho kwana me mbɔ maba so. Esan se me tie mo nkomo ne nyina na mon hyɛda eni personal interest bia wɔ ne amo yɛ ne mu. Ye na ebe mo de enije na ebe mo se mo behu se obi di ne ho ama Nyankopɔn. And after some more train a cranny, and yes, be a train crash a brama sorry. No. Never took Kardashian or Masodi. I saw the beer, the pan person could be a no, the pan who can so called. Now, my devote to my time. Mobi bia me sure say nkwada ofi ya no pay o se mo nkwadwuma na mo na ma kanya me asema emfa so be na munya mo ye dey twab money ofie we asem bisa papa me nim obi abeka bi dey but we no wa ho ene dey ya me no kasei me to ayi challenge ama obi biara o tie mi se won bisa ona sorry say me pacho sofo me pacho ya sorry sa afi ebe ye both top 3 priorities and top 5 dey no hwe say or the evangelism be ka ho ana se sofo be ka say o ye be kwa akotwe akra e ka ho ana se be ka say de obeka no ono abehu enti sa dwuma ye dwuma bi a nipa bebre mpese ombe ye enti se wo ye ma Yesu a Yesu ye dwuma ma o Sajuma we so when you work for God, God works for you. Inti me let me do me who I in fact who say me share sajuma ase and faswa me the kind of promotions I've got benefits are or they bring me in the physical until I can say ubenya mfaso o huhum asanye bi so ewo ehunam mu de nyame pese o de bema it will blow your mind say what you say
ɛna wabɛyɛ say God connects you, because when you are doing this work you get connected to God. And once he connects to you, he opens doors for you. Inti yenya mfaso papa inti wosika kakra bi a wo nya wo de adwuma promotion a wo benya inti it triples. Metime me wo adwuma bi mu na me free sa adwuma no mu and I'll get like 3 times the salary of promotion to another job. Me call job no so a interview I was say ye mami ya nya interview bia ye de adwuma no keke ne mami we enye nyame na ye enti eno so ye hunam faso enti se ne ebeye a ebe hwe ye fie ni what consensus no, God takes care of it. God takes care of it, and we trust him to ye me name say omodi ebe kaso aka ho enti Mr. Kakra be kaka woni sabe ene say yes sorry yentimi an sorry en free en paswa an kentimi nya hwe no kra ne so nyakopo ama yenkwa na so ma ho den ya ade biara ehia bia no enya kwan eye ade bia ehuhia opa opese otopa obeye ho dwuma to enti no migiri se yeti ha no pe ya na che se akra beti Yesu Kristo ho asem no mo free suma ba han mu ehia yen enti ni se ya justice kado na yetimi eda ho asem na dia asempa no etu bedi na che se fata enti na eda memeda location ni biom Sakama ICGC Rehoboth Temple Sakama yesha se free non kron anopa non kron 9 am ekosi time ekosi 2 o'clock na yapon aduane ne drink be na meche enam hopa eno hopa enhu hia yempa o say any item 13 program bia wo ye bia wo di to so one fan to so eno aho we amafo ka omo ade ka ho mami se ba benya bibia dia na nyamesem na ne bedia me benya dia ye bedi nyamesem ne ame nyina ye di ne honhom fam na o se entimi nya bibia so ye fa pa enum tie be se ye be ba na ba na komodo kro pa be se bibia be ka bia pa untie ai ba cha se komodo pa na ye ka nyamesem a kire o eti mama nhyase wo me papa William so wano di sebe twato e de fa yendwumade ho na ye nya mokwan madaroma all right eti de hu ni say Christopher Webre they are reluctant because you can nya mesemo a ase otwisan ada say osuro eboni hu ana say eye na niwu na so ekobia pedom ye kan asembi say nsamafo kra padido na nyate asefo eti no once I wo Kristo mu no ye botai should be say yemfa adodo no a emra Kristo mu Bible say woni wo mi ne mansem ho e wonne oni pani mu a ada onipa ba no beba wona ne onyamu e wona da jane ne onyamu na na bofo kronkron ne onyamu no ono so ne bebu wo ho enti ne asameka to ne say e ma Kristo ni bia ni ngu anaso ontwen san ye ka say ye koka nyamesem a onfa ho hre ne ahokeka efi say we na nyakopon a friend say me yo se me se di mechi a me ye monipa yifo se na me nu epani kan no enti ye mi say ho say ye nipa yifo ana say ye te oka kwa enti iyo mama nkome mama ho na mami wanu asem etwa to na ye nyamokwan okay na mi asem say yenkon enkoka nasem monko wiase ama enkoka nasem no Matthew Hobert Matthew 15 16 ampa enti eye o share say o Kristo ni bia obeka nyame asem enti ye invite obia say obia mbra o se nyame adwuma na hwe na wode ayeye enti mumbra na yenye nyame adwuma ye wia wa ye de amaye ti ye invite obia enti musempa o se nyame adwuma na hwe na wudi aye yo Deacon hello yeja kwan wanu asem etwa to me pese me ka kire obi a otie mi say de nti a yetimi nya encouragement so we a politician we timi team say me party we ni o bobol we football supporter we timi ka say me support team we sa kokodro na sa kind of encouragement yenya ne mfam enye Kristo adwuma nti obiara ofere sa obeye nyame adwuma no onfre yen
na emra omo asori na embe training omo na omo ntwa krama yeso na Saturday so omra na omo ka ye ho se ne be ya betimi ehu no obaji ye contact ne ade anasa muso mo betimi ana mo fide so ama omo hu ye contact na yetimi ebo fa contact ne tudwa ene ne 0244 955 425 0244 955 425 and I said 050 903 8893. Oh, okay. Enti abusua ye sempa edameme da wo ba na yira kwan wo de frɛ yen 0244 955 425 o frɛ yen aba bia wo bia no ye de ka beba be fa na ye de wa ba be piem o dwumadi na se empefo madaruma ye beda masese ye to nsa frɛ mo ba ye yes ye da se pa edameme da mo nhye manim nso sa me gina mu me gina mu pa ye da se Amcho yabeda masese bia ne hobi ndia na ebeja mo kwa nyame shira mo nyina nyame shira mo nyina mo fa mo fidie no nya announcement ma ye na man for do na mra meba be ka mo ho na ya adwuma na ye e be ma wa tade foforo kra obiara obebe bia ye ma na tade se mutima ma tade foforo men tade a me hye nyina nkekan akam e be ma foforo ma tade foforo na me hye na ma oduane foforo so pam cha no pa yabeda masese nyame shira mo bye bye. Kim promise, yeah. Kim beats, let's go. Oh na na, yeah. Me say I do me a shrum, yeah. You know we say I be better past anybody. They say we sure, and your boy no. See, so when they hustle, know they make chance pass me by. So make it do your best and use your sense. Enti yes empire momody I said damn that. Ye never kwa kujira mu. Na enda ye ba betwetwe nkomo ba ko a. Sa nkomo ye nkomo etwetwe aso pa. Ye nkomo nso a chese edi se obeti bi. Mabusuafo bi ana me ne omo etadi me dwumadie e wo me station bi a mekọ bi a ye from Ritik. Na ene no de di kan ye ne Ritik mpefo ba betwetwe nkomo. Na ye ba bebisa se ka so obi ya bakan a hwan na bakan. Ye ne ye na yenim se obi ni obi te na mo wade na firstborn ne bema. Oh yes you are bakan. Yebedi ye hon komo se ka so bi ya bakan a ehwan ne etosu mi no Ritik mpan for chim se birthday se ya na ye 30 no enya de pa obi si o ma woda me di me birthday enso a woda ye so tia na ete na che se wodu birthday na che se wokeka ko wuo ba ne sa but Ritik mpan for che se birthday kra anya de a e wo sanka yedi na ewo ene ma boni bi etechiri enti ene no ewo ye people's parliament no ye ne Ritik mpan for ba betwetwe nkomo na nchechire mu bi e wo sa nkomo we mu no omode ama enti e bese se obaje brani adaje wa sem bisa ahodo nyina no o de befa okay de fafa ye WhatsApp no 0247129996 na ye mfa ma Ritik mpan for ti e bese se jebrani adaje na kan ho na enkomo ye niti ye betwa ho aba ye twa ho ba na ye de enkomo etosu bi enu ato aso dia ye ba sisi ya even if I walk through the valley of death I know the fear every day be jagaido make you no cry say you go be make you still try you no draw money you walk cash no good way I pity make you no cry still try say you go be make you no cry. All right, before that, na Tina to say anopay. Nyame admo na so. Bibi aboko. Mega cash lucky boss. How do you discover? We discover. Fan. Shambagi mu. Baby, ina bebe na so mi phone so say momo. O da ya woni ji momo ho. On pa physical cash. Me de oba sika kra de mani mbre ne ya sika mani bre ye ne wo star 426 star 8 hash no ayo ene de say nyobi ya sika ende nyobi sika oba sika bedi oba sika ubedi nso ye bedi homo Mega cash lucky box
maya de na say mama krum ha dwo kama mo ba ye mo bo amanfo sika asem ne ade ade kosan ye hu say amanfo ewuni e wo TV ho a ai ko fodi okumi emba ni kan di mo akotene emma no yes last 2 weeks emba bebre ne di but this week di nyame adom nya mema 3. Okay. Yeah, remember 3. Second winner and say no Bema Daniel, and then third and fourth winner Munina no muso ye mema. Say any asem kita. Yeah, better than DB. You know, some of the phone say a smartphone. No, I dial *426 *8 hash. I will network yeah. So now I call Max TV and I say Max FM. I call Max TV and Max FM. 6 boxes beba. No, I select to lucky box. So lucky box no crash me say to the be na 4 sike gumba me no sike nim. And to the be so 5 sike gumba ko sike nim. Inti hono na best select to box and box account say fan number o pebia no afa. We are now the kakra to us here 5 cities or more 5 cities or bet me out to 10 cities 50 cities crown up so on to out me to money ye na wabo pin code ubo pin code ni we are instant na game results ni beba as a game results ni beba na so di sika na instant na cashing ababe go phone so we na ma mega cash yes so kokra wo marketing ubo game na instant na game results ni beba na so di so na instant na cashing aba sese enye fidi agoka na TV draw no so ye be de na ye ho agim I no ohun ye the points na check before that TV we ni ye no ye promo ye the prepare kwa mama Christmas promo na nkasa no promo kese ni share Christmas yi nti ye de if ya da bia giveaway na ye yes let me put it that way no ye e the prepare kwa mama Christmas na nkasa nti no yeah the points and a check it. You get it? It is say the more now bona the more na unya more points. Say obo baako a unya 4 points. Nti no say o build more points a na wa beka your top 10 no ho. So beka your top 10 no ho a na efia de mu nyina agubo mu. Say enye bo keto ne ya draw mu. Ti ya draw ma wa be we fortunate no wa beka your first 4 no ho na ya select mu na say ma ba be ye winners hanti no if you dey bia wo novella watching win so Max TV ye be draw mo points na adore so no ye be select ni pattern na ni pattern ya draw mo e wo TV no so am obia hu se na ye draw mo no ye draw mo wi na ya first 4 na ye be fa no na first winner be new phone any branded t-shirt with cap and then 500 Ghana cedis. Now second winner, 1,000 Ghana cedis. And then third winner will take 300 Ghana cedis. And the fourth winner will go home with 200 Ghana cedis. And this giveaway na ye ni fia de bia no and on ye the prepare kwem. O pese on kan hu bia. No answer be star 426 star 8 hash e won network bia so star 426 star 8 hash e won network bia so oba na when you more points and as obo na odi so as can be that accounting but when the fashion to say oh body and more points last week first winner no your by friend Dorothy yes Endra cry play Max TV Dorothy only say onyane new phone esanso nyane 500 cedis esanso nyane branded t-shirt with cap nti se eye nije adia enya asem ketwa krant ni sa no me encourage obi aso obi amfa ne hunjim cause jumede we ya mega cash ye no obi a bebre na e diska timpeso obi anso di ne hunjim na se sika na eba na ye nyina ye dibi sanet ye kumi yo tina bibia no hobium dia na ye beda wase bibi die owo na obi wo ho no ma oba okase ni game results no emba so ubo game na say game results no emba no abo star 426 star 10 hash star 426 star 10 hash we are now option 2 ne ho view game results yes into option 2 na u game awabo nyina ho first 5 ebe appear ho no so appear ho no ma ho na be hu se udi ana se wendi sa pepe so u na say game results ne by star 426 star 10 hash and now obi wo ho so we di game results number and now we hu se we di na so sika no emba ye you see we work with network providers me no wa ha say ya metumi afa me phone ma fro but ebeka say be a number busy and I say
In fact, yes. So we work with network providers. Say what dinner say we game resource no buyer. Now maybe my number where your WhatsApp line. Number where we don't call fra or be anfa. In fact, call. Into no number where they say we game resource in ban where they are no screenshot say message na bano. Now they are sending number with our WhatsApp 0556 974003 0556 974003 WhatsApp line. But then mobile hono beka say or person on free now ebi open tray mu bi anase bibia aha fe no wate yenka ba embre ni ho na emami cheche bia mu ntray nti upe ntray mu bi anase bibia number we na obetumi afre ewo so number ya mede be ma we no ye number enye WhatsApp line mum na mede atodwa dada no na me bebubo call line a obetumi afre so upe ntray mu bia 0242 439935 0242439935 na agore mo se oman ye de brana ye ejuma yehu ni se unya 18 years a usa nti no agore no nya 18 years e pese se emfa wo ho engine sa pepe tina na pa yeda se pa your friend Banti B. Our friend you will some chalote on it Benji. Live on Max 89.7. O time for pa no nam wedim na ne chalote. Blady pana mema and no crowd the best help amano cry. Banti B. Some chalote. All right, I'm sure your basis here now. You're never taking pay for a train come on. You can have an the People's Parliament. You made an address here. Your basis here. Mensaka Mekao. Now what? So dear. Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any product from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. Smogans is feast time. Join us on Monday, 8th December at 8 a.m. sharp at the Reverend Mother Bernadette Assembly Hall for the 2025 Feast of the Immaculate Conception, a day of Mass, Thanksgiving and giving back, including a special donation to Kolebu Children's Department and the induction of Smoga 2015. Dress in your elegant Smoga cloth and celebrate our theme, honoring our founders, living the faith, serving with truth and virtue. Proudly sponsored by Smoga 2001. Smoga, Veritus Veritas. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your ears. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is
Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install with AC and TV and the insurance cry. It sounds a deal every Max Buy Abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines. And Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours. All within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you out here now. Absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlet to start shopping. In Shesek Accra. For more details, call us on 054 401 9552. One day, Anna, Max Buy per se, yes, bebre. Bisa me say how? Max Buy at the bundle officer kesi obi entimin take ebro. Buy 2 for less. Benebeto TC or washing machines and a kettle for only 5,530 Ghana cedis. Ne save a cool 300 Ghana cedis. Beto Infinix Smart TV and a smartwatch 3,000 Ghana cedis. Pe, a face Sanka Techno Common 40 Pro and a smartwatch for only 3,170 cedis. Ne see a 250 amonumuwa. Come Max Buy showroom or memo baby and I shop it online at www.maxbuy.com.gh. Frame 054 401 9552. Nebisa bundle promo no na jiweni kra. Max Buy, quality you trust, prices you love. 89.7 Weura Max FM wa jidu okita se Kumi kasa eye baako pe edino eye baako pe menkes ne kwasi ada untumi fa dwadan so untumi fa bladan so kumi ututuka ututudam utututam wajibam watufie watubum watutodan obejibam betubam betuka kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be dia aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Hello people, my name is Kojokin. I'm listening to the People's Parliament on Max Morning Dew. This tune from Ghana, you know, original Boga High Life. Eric's beat, you know, with his notes and a pleasure, so yeah. Osio ya dia mana ye me ya. Osio ya dia mana come hu. Me penya we no. Jeme sakola. Jeme sakola. Jeme. Say na nepe. All right, I'm seeing you more crabba at the bar Max 89.7 Max Morning Diwana was Sugusu with them song. Here the People's Parliament, you made the net to us the amount. Your friend calculator and Quanqua Otilo Emerson, yeah, Baby Dean Como. Yene retaking pay for Baba Chichin Como. Na ye fe ho aseda nyina ma Kivo hot pepper. O se bomodi aso benya bi. Wo ye choba, wo tie yen. Restaurant so mu tie yen a. Mo dwumade bi a mudi yen so a ye hyeto eton no. Ye kanfo Kivo hot pepper dia ma se bomodi yen anya bi. Na fadu dwumade nyina se wo ye enkwan dia ma nipadodo wa na se yenso ya na yenya ho kwan eya aduane wa yi ase yenso a ye tonton noodles ne ne keka ho spaghetti ne ne keka ho e wa bonten no ye momode ya se ye dwumade bi a ye di ne ye de Kivo hot pepper na ebedi ye dwumade nyina e hu ama so nti unya na wa aduane bi am a anya fe na wo de ne akeka ho ne ebegum da bi wo de Kivo hot pepper no egum na chese agbe na wa wie bibia nti o madaro mamo boy sika famu ma na no pay the People's Parliament dwumade na to aso e de ma na yenkwa na ye ne retaking pay for twetwe nkomo Eda Rashid Mensa ene ninua bema na na Kwame Mensa ene Kumi Kasa Mensa sa Kumi Kasa o se ne se Kumi ne de Mensa ne de se ja fie akire ho nyina okay na retaking pay for me no ma nante ache sa se na na me ka no
me dwumadie ba bia mekɔ bia me bɔ mmɔden asɛ me ne retic mpanfo bɛnante sanete tɔda timi keka sɛm na yɛ birim yɛn ti yɛbɛsɛ sɛ ɔbɛgye brɛ ne adagye na nkɔmmɔ watie bi na wotie nso a ɛbɛboa wo pampam kyɛ yɛnsa ma makɔ aba biom ya me deɛ mpam kyɛ sɛ mo ho yɛ awurade adom yo na ɛda ne de di kan obi ate retic mpam kyɛ madaro ma mo yɛn fo yo you can retic echia etiefo nyina max 89.7 your friend Royal Israel Transforming Christ Royal Israel Transforming Christ na de they say ya asafo a ya to ye ho esi ho no say ye kyerɛkyerɛ bibiman akyerɛ mo nipa mo yo say ye ka say Israel for a ye before because I don't so for me ta say oh e before ye gonna afford ya na say before the ye amana mamufor by hwe mo nso a amana man the LGBT brain so nti anka ye amana mamufor a anka ye na isa anka de LGBT common so nti ato ehu si ho ama ye kyerɛkyerɛ nsɛm bi a wɔtwerɛ di mu a obi nti bi da be so twerɛ no omukuta all the time wa ho nti nsɛm bi a wɔtwerɛ di mu a ye kyerɛkyerɛ no na ye to ehu si ho a ye kyerɛ ɔman na mo hu ɛne sɛ ɛne na ye san to na mo de aba ha e ba be kyerɛ bi nso wa ha sei ama etifo gyina ate ni mo bi ase yo nana kwa me mensa yo wa sɛ onyankopɔn bɔ asase no ho ɔbɔ soro bɔ asase no baabi ɔde yɛn ba beduaeɛ no ne nyina yɛ nkɔmhyɛ wɔtwere no mu na ɛne yɛ kitakita nneɛma bi mu a ama sese no yɛfrɛfrɛ yɛ ho din bi na saa din no woyɛ mamprusi kanjanga fanten kran kora mpo a ɔde ma wo ho ɛdin bi te sɛ kristoni kumi wonim sɛ yɛ atamdidie saa kristoni no wonim sɛ kristoni anaasɛ obi ka so yɛ muslim ni a ɛyɛ atamdidie o de eye we kura de we mu nkitwa no ye ba ba hwe nkomo e de fa ye birthday say ya na ye di obi a woda so a sa se na nipa no ho pre no na ni gisem ye koto cake ye no nsa ye kyese ni na ne se na nya gise yakopɔ de afe ba kwa kanefia sa na tie ye ya woda eba e wo se ye ni je yo bida they all say say you kasi awoda say ya wodi pa da ya wodi pa no no bro ni ka ne bef so hu enti say ka bef na bef ni ebre a ya wo obi abawi ase na obakra mpo di sun kra na eba enti se nipa yiku nipa kura nso so owu a ye di esu ene di ja no kwan oba yesere ono so ni owosu ba bra ono so bewu akono sabe no ono so onya na nigie na yesu so yesu say yehu no bio wa hu enti say ka birthday a according to Bible there birthday eya de bia eye muso kra say obedi birthday ehu because bra ye wo sa da no o ma me ya wo femu atete ogina wo ene nkwa ntantem na nya de ketwa wanfa ne easy sabio ehu bi say eya doctor still did me the second e di twa sabio oba na ya se ansa na wetimi enya aba na say oso anase say oso a ene timi basa enti basa na basa na say wo say wabenyi na wo di birthday a na say o kai o mame yaw birthday nso de yakumi eni twa kunkum ne mo Bible krampo kasati ya eye Egypt fa mamre ye ka birthday a eye Egypt for amamre because ye di kan say Joseph kodi Misrim na bro kodi Misrim ho do no e ma edu baabi ye de ne koto cells danger ni mo no e na obi so da ye ka che Joseph say da ye say na maso na Joseph che na se o che na se no ka che ni say so hini ba bedi na woda se nyom hyehyɛ ti wo ha se ya origination na say yes origination of birthday no wo no mo do be hyase because some di nipa na eso ano o ma hyase the same thing enti ye ka the seat of birthday a okọ faro kuro na Egypt a seat no ye di moja na de so ano asa na yitimi di birthday enti birthday no ntimi ndi wo bra unhwe nipa moja egu so hwe nipa moja egu se won hwe nipa moja egu a ene na ebia mo amudi birthday no obako mo betimi atochima ana wankasa kra wodi birthday no so hu enti most obi di birthday na so invite nkrofo bebra bibi timi sima moje be hwegu na nye sedi pa na akoye obi a owom because birthday ayen ni tue nyina no eye moje hwegu ho ana etimi si ade a yehu pa de etimi si so hu enti da yawo se birthday yawo abewi ase na be kai birthday se wudi no wudi di sabio o haw ni musu
na wo dia ba wo so yɛne yɛ nuanom yɛ busuafoɔ na ɛhyɛ afe na se afe no kɔ na wie yɛ yɛtwa ni baabi a yɛhu ɔmo Nyankopɔn yɛ adom na ɔde afe baako aka yɛn fie ho a sɛ ho behia se yɛbɛgye yɛni o ana ɛyago bi sorry birthday ni so no physically no hu sɛ wo fie no kɔ so nanso spiritually no o kika kwa da kamnem eti ehu ni sɛ wo fie de di sorry yɛ di bi aka ho eti hu ni sɛ yɛ wani gie ɛnyɛ sanete na mmom o kika kwa da kamnem na ɛkɔba sɛ bi a birthday a wudi wudi birthday na woni agye na ka ba nso na wudwane woni mi so twa rekɔ ma wo hwɛ sunday side anka ni gidi anka ehu hia sa so wo ho but birthday din nye birthday a wudi a no che sɛ wo fie na ɛkɔ wani na mmom ɛyɛ countdown spiritually sɛ wo fie no kwa na ɛkɔ fom ɛso te enti wo nyiri krampa sɛ wo nyiri de fa sɛ physical na sɛ wo nyiri pa nya wo nyiri ni ti dem sɛ ne de ne sɛ oh yakumi ne de anything because like birthday party and was anke yedi the birthday card and was nipa udi birthday card because eya na mema de Egypt and hyase na omo de nipa boja and so ano so eti na wo hwe Christmas na say ne ne yemfa moja en so ano nti say boni bi anim eti na so 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 no Job ema koye bi yekum birthday nti ene atwa John ti wo ho e Job kin kan twe na senkafo no say owuoda eye esin awoda owuoda eye sin awoda kyerɛ na kan yes senkafo so ho o so owuoda eye sin awo eda na se da de be wo no eye musu eye ohaw because yakumi obra wa fam na atiti a wakobu nyina na egba ko se bia wo ba anase e ba ye wo no ono nko we mu da dabi eti ba ono ba na fe no ba be fisi eti ni pedua ono de ba montin na afi ono ba be boss brand na so ba be femu nya true out no e ye ohaw e de ma no nti e ba e se wosu so ho e na fe su so ya ye ti ase ni so edim se ohaw a ye kom no e na abofra no ba no ono no o me fa ni easy sa so ho nti o so wo da e ye ese awo eda sa na scripture na ma ya ti ase nti o hwe mu a eno na ye pa sɛ yɛyɛ asoɔden na sɛ yɛdi yɛn birthday a ɛdeɛ na ɛbɛba yɛ asoɔden di birthday a yɛtumi pie mu no ɛyɛ isusuanso bebree ɔhaw problems bebree de tibi wɔn nsusuanso ɛwɔ mu ne sɛ wɔn sɛ si yɛdi birthday a wɔn ho nsusuanso ɛde ba no ebi ne sɛ wɔnhyia kwanhyia ɛna a wɔde awie no wotumi hyia na adekye so ti ase nti saa adekye ni mu akwanhyia na wobadwin sɛ enye birthday na nanso na birthday na sanse wa hye Nyankopɔn bufuo sanse wa mfa saa ma yɛn abibifo ɛyɛ abrɔfo ne arafo na ɛyɛ saa ade no so ti ase nti ene no sɛ wo bibini wo di saa fa hye we ya ɛnya wo de a na tie di ni krampo ɛda so ne tie di no birthday no TD no so inti say ka before ye beti e ho ase se ye kakasa bi amomye nhwehwe asekere ansa na nka ye de aye adwuma wo ye brem ɛne nti na ya na empempi no beti ese obi awu anase bi obi wu ese yendra kra na odi na woda o na nka china kra na anka odi na woda o wo say benu so ya wo hu you have only 14 days waiting say or how beba so wodi birthday sa ebia na sa tabu bodi ewie no na enyamai but you are expecting 14 days say bibi betumi si ana bibi beto because a punishment any money produce with the birthday till I can come think for 71 or say na owoda eyesne awoda eti da obi bewu no sa be na isaki ye nije esi bra ye be wudi pa no sa ba de wudi pa ne de enye nije sem kra ba bra nipa ne bewu no eni mo na say ye hye fita o na ye nije sa yesu wo no sanka wonwu ama ye anya mfaso ba bra e wo no na ye ha because e ma ohene ne kasinti obi e be wo na se be me bia ne nchi yinku no won sa de wakwe no enti yesu wo no aye mfaso de ama ye de a ene no wo da no eye esene awoda sana paboy mon komo de atwetwa so kakra na se obi nso atena se when din birthday sa 60 years na ekiro da so tiase wo ho sa e ba me ka se e wo susuan so e bia na me ke birthday ni so there's one thing the more wudi no wonfia hu ni se wo komu no e kosoro no na emu ahoden e pa
ne mu ahoɔden ɛɛpa ɛti sɛ obi yɛ 60 years and 70 years ebia na ɛsɛ sɛ sorry ebia na ɛsɛ sɛ odu saa age no wɔn mi hyɛ no but moment wɔkɔ akɔ du saa age no na ebia akɔ akɔ yɛ sɛ wɔde mi fa no mi nka ne sise na ɛbɛti aseɛ age 60 years na wɔnya no ɛsan kɔ borɔ because birthday no wudi a ɔte fie so wɔn nti obi hɔ dum a 60 years a wɔnya no na ɛsan kɔ nya borɔ but birthday no ɛtete ne mfie so because birthday no yɛ no mia because obi kan ɔnfa nipa mogya ansɔ ano ɛti dɛ mo a wudi no na wo fie so na ɛtete edipa ni mo bebree birthday ɛna ma san kofo we nyina afrim so o de won say na Jerry ofi say ye na Jerry obedi akonya no birthday won si wani bi da wani who so di ye pepe panche no di wuye lumba kranka lumba wani birthday a odi birthday pepe birthday kra no yakumi ense so bi kra ti se bi se kra nye wo se be ka so be announce se ya wo da se bi e muso kra sa bre no wo se wo hye atedi tuntum wo hu ana se birthday no yes birthday no ti enne na me birthday a na ma hye atedi tuntum unko aduma wo hye me ha ne se ntia me hye tuntum se e ya mane a wo fam ma me fam enye daketwa wo hu e ohaw ni amane pa me hye tuntum me timi ahye atwa bi e wo fie ana so be fasting po sa da no unse oba won se za da e wo no won se obi wa 3 days ansa ne bia watumi enum nufo so ti ase ye ma menom krampo nim se ebi obi wa me wo no me ma akora nufo enso onom enso me manu nso de onom so ti ase is the same way so over scripture dem wa won se ye wa akora ne yetu ndin sa e wrong sa abofra no nom nufo atwa nufo ansa na yato ne din ana se ai party won sa de but na akora ye wa akora na encha na yato ne din na ye say ya adore dabi efum so kese enye cause akora no ne journey so okomu a be say obegu na owu no ye bra na onum nofo sa ene na ye ne journey a the hard time na chese nkwa onufuom sa so inti won say ye ko wu asem na won say bi inti na ma enkranfo no say se wu a ne enkranfo nyina afura fita o mani je ye nom sa didi ma ye ne je na chese omo no mo ti ase so mo ye god for won sa mo be god won say that tribe from the bible so mo ti ase nipa wu a nsi say yesu won say Jeremiah ka say mi say obi wu a mamusu I don't know all kind the whole of Israel obi wu a won say yesu na say na mo say ye wu obi mo a ene ye wo say yesu ba say obi wu a e wo say enu mom ne ani je ho ana ye say o say ma ye nsu bebi a oko bebi a oko so ti ase ma ye nsu no ensu bebi a oko I don't know enye person say obi ewu a say oka the whole of Israel minor omanfo yakopon hye dia ngejuma yakopon abomu nyina hwete no eno wasem eno oka be enye person na ya obi su dabi ti eyie die ye nsu ye tenase enuanuane ehye ntade na ye nkranfo no ye egbonyo party no ba na ye tie ofu na wi ansa na yakwa baba bididi so ti ase na birthday ya ye kan ho asem ye sha ase fi Egypt yi so mo mudi o enso sa hwen yo mo omo de nipa ne so ano ti e no ma de mo kwa men so omo ku nipa say Joseph eni krofo e kwoti o da bi me de Egypt fo ya ana o de chiro ni mu Egypt na okan me de na no Egypt fo yi na so omo asefo e da so ho Pharaoh ni na busuan na yi na ya want to atwa so wo ho sa according to Bible no spiritual Jerusalem and the America day so to America for mudia you can be say Sin City and Abonifu Sin City Abonifu kro omo performing form of witchcraft in the kekan wo omo hwi moja egu ya brofo ni mu no into bring the birthday wo bra omo na ye omo dia omo na birthday ni omo dia omo hwi moja egu omo hwi moja egu anyi yo enti yen kwa nim na ye monra yen koma tosumi na you know mo say enti birthday ne papa mu pa no o say da ya woda ne yen sha tade tuntum yen hye da mu na ye fast en wo say mo bi ehu say ne cry wo da wapie kra en aso mo bi ehu say wudi birthday and say wo da birthday en no na me okay hwe wo birthday no sa de ba ba chi ti se chi na fie say yo hu a wonim say wo birthday no hu
o keta o ba beda so no fa tuntum se so na hye jalabia cause eyamani hunu da na o de ada o de da na ade kye a unwale untwitwire osen the whole day no ahye da mu saa na empaiba no pa awie anwumle asi da ye me birthday no da ye birthday bi o so ye no me ndare unwale untwitwire osen saa untwu se onfa ayi brush enka wosen eno me yes I be den se no na che se da ye wo no de na yamane amane so ti ase enti eno so be boa wo se mama ni hu da ye de sa enti wa ho odin so enti wu fie so sa sana kwakwai so ti ase but e ba se wu celebrate a se ya mo ska se fa ko bobra na wa sa ko didi nyina sana kwakwai bad luck sa yi eni ma pefi ho sa birthday no yi ni ma pefi ho yo yenda ma se mama ye hu se na ye bedi en birthdays why mate enso dia nke birthday so dia je ba nsia na etwitwa bi wo say most no obi di birthday obi ti be chana die so ko bi na dia ye de edidi sivu yen o hu bata ya mane birthday sa chede na manfo de man obi ho do ma enu ntina odi birthday a announce mo so enso ti se no ya mane kwa menso on so bi ho no wa bi di birthday a wana so pe obi ti be chana die so and then na me ka sa abren wo she ana ma bibre so now so no because obi ne ge bi atena enye ne ge o afi no akwa akohia no na ye ba on na tu anamo a o say me to ka we di block key ni o birthday ni fanante kan nso kwa kokuno kan nso kwa kokuno because say birthday mu ne de ka ne block tina hwe ma jewa fo mu di birthday omu birthday enye se omu bibi e wo twere ni o ka asemo footballer Samuel Jan say na o mama enika o mama di ni birthday na ye talk ka ma o mama yo won say me wa ye ka ba je pese ka no ye ka o e a won say ananse semo ho sesi a ye kire de wo twere ni mu ene ha wa nipa bla bote so ti ase ne de bemo onipa blabo ene ne nkwa atena se ama wamen anase ne nani age akosi mfia nyankopon de man sansa Abraham nya 100 years ansa na o wazekia edi enti na 34 ne 30 ne 28 ne 18 omu sa awase yadwen ho because ye before Mark Macaulay ba hanum no say nkrofo no mu omu nyale nso edi enti na afese se de religion na yede ehun ko hihiem ni omun bit say Easter, Xmas, birthday, Mother's Day yedi no na tie mfie so sanse nyankopon na ye hye na bufuo ye bedam asese maboa ye ma ye hu se ye bedi ye birthday so sa enti ye penanom mosempa ye say na ye dane ne mani birthday no se na ye ne mu di no you see, there's one thing dangerous about birthday with you. Hey, the birthday was da me fan say sebi only wife and our girl. Ebe have sex the day during birthday. Now you say e nijie. Ohono no say timi ko fa bad ya ene na mo benum ho akola number 1 no. Yes. Because that name I would know. Yes. Na me see we name I would enti. Na sa agom ya no de akoda ba. Ubenu hu kra because on say ye wa hunfin ho no mo a omo na ye di omo omaso manu no omo na a rule sa birthday ni Christmas sister ni we ni mo no so in the name of birthday now we have sex na say sex no uti anyi na ko take seed a be wo akola no bo sakla no esan say spirit ni onim familiar with the body onim familiar with the body onim ontina mu da enti bo say akola no obiye ye numa bi kirewo ana pedi mu na one say and long last one say ahwe na kwako ma isango face say school of the blind that's it disabled school sankoda ni na there ye yo mo adwuma mo birthdays one say kumi one say oni obi da Xmas oni obi da Xmas sa Xmas no tamus awudo into ba be wo akwala o tamus tamus yeah tamus awuda na Xmas
tuba wa kodo etamus aha na tamus no hwan tamus ni ebosuma wo bosuma oho friends we Nimrod one ne maame ene kokodae one ne maame da no mde wo abofra efe de tamus no bamcho yanku enu na no pede nti hwe emrofo na kumie ka tamus na ye common bi akwa tamus kumie mabufu banya wetere kumie afahye bia enye yen afahye Easter oni obayes eda akodo oba betena spam num nya onya akwalapa ma so ye obo so ebe mo nya akwalapa birthday sa emrofo no hihye bi ti say Mother's Day, Father's Day sa emrofo nyema nyina ye kitamu wo hanom no Valentine Saint Valentine Pope ano that type no ano ne krama da ya ma krama no hutu moja no de ye na tade mi tu say sa dress code ni white and red so ti ase nti sa Valentine na oni oba akwa akoda o mu na take seed dia sa honhom no na eba be ye adwuma akola ni edu nti na India for ho before so bad be share some worry ana on be wo na omudi kan hwe adwuma for process manza wa adwini wo ba no so sa be ma so adwini wo be ma so ba no so anse na motimi ahia na ama mo wo akola na different spirit and could take over because me fan say kufo bi gina bonti say you omo have sex abontin any spirit bi obetwemu bia no oba be na spam nim so it is in the name of the mindset of Christmas birthday, Easter birthday and awudia sa spirit na omo kanche good system nim no and they take over the spirit yen kwe nim yendi nkomo emfa abakan ho okay yen na yenim say so ba ne be ma wade ana etena omo first born na omo be wo no ene e friend abakan why na abakan ye ka abakan okay ye ka abakan a wo hu abakan ne oba ne be ma omo nhia ada virgin to virgin a omo nhia ada na omo ahia na omafa eba ne fle no abakan na sese pa de abakan pa de be den ebi mponi ho yes it says here one say you to Adam fi asase mu the beginning then mu na ye gina fi nti bra tu Adam no ye ntu obia ofom bi da nti ma Onyankopon bo ba ne be ma e ma duplicate ema na eba so ho nti say obema fresh on for bada oba fresh on so for bema da omu no mu hia wo ba mo abakan ti so be stedia ti na Joseph any Mary Joseph on for bada Mary so for bema da e no mu di hia be wo Yesu abakan so ho by throughout eba no ye hwa Adam Abraham breswa Abraham no de Sarah ana na e wo ho sa so be ma have sex etwem enti na e bamba ba wo ko higa ho no one ne wo ye it is scripture need to be and check say Abraham oni higa wo ye no eye Ishmael krampo ye na bakan wanka on kanda enti e ka bakan a eye fresh to fresh no sabiu wako virgin to virgin sa virgin to virgin and e wa bakan enti say nya virgin to virgin dia abakan bi won mo say enti menu aba bi a friend grino e bia wanantima na oba no behia me a me so manantim say na mene grino ye wo a akoda ne ye abakan because wumbu no obi ehunsu akomu pen enti enya abakan na onu say man so keep secret e ma keep secret so ye gu krampo on kan kire o enti say me sure oba bi na say enti obi anya abakan you say Adam ebe si Yesu so ene ya abakan wada mamimisa eye empanimfo ise de wono e kire abakan ho asemi na mo abakan ya ye kan ya mo kire se agise obi a onfa ye funuda ana obi a onfa be mada na obi onfa obada na omo ahia awo na eno no eye based on research ben na mu gina so edi akase apart from say nipa nem fa bad wo mo mafa ma ne mema nyina no obi ani abakan yes the simple thing is ye kasi abakan a ejina ho e de ma fa say use biblical na ma ye de e kasa enti e ba say bia way back kra na say Onyankopon ka say yi wasase so ana wo no mai mu abakan wasase so e fa bremia moment how de bebe wo sanje so adwuma enya abakan ni isu tutu so biem assassin virgin atwem
wɔn nsa adwa kwan no enti ɔbaa sɛ bɛrima ho nsuo akɔ ne ho pɛ na sɛ amfa ba mpo a ɛnyɛ abakan saa na bɛrima nso so sɛ wakɔ ɔbaa bi ho pɛ na ɔde kɔ ɔbaa kora mpo a ɔyɛ virgin mpo nso so a abakan na yɛ bɛrima deɛ na efiri mu ɛno nso so ɛnyɛ abakan yɛnhwɛ ne sei abakan yɛnim sɛ deɛ aba a edi kan a yɛnyina yɛnim sɛ adeɛ wei enie ɛne na yɛ kane na obi ne obi ahyia ɛne hu nso ɔde gu ne mu nipa na anyensan ama yɛ hunu sɛ akɔla nie anaasɛ afuro nie ɛna deɛ yɛnie hu nso so ɛna yɛdi hu adanse sɛ ɛno ne yɛ abakan esiden ɛna me nwo da do ebi amafa bɛ ma pɛ me nwo da na mewu a me ba no ɛnya abakan because me nwo da drobɛ no sɛ wɔn sɛ nsuo bi afam sɛ nsuo no afam no kyerɛ sɛ adeɛ ɛwɔ sɛ di kan no edi kan wɔ mu nti ɛnyɛ wada ɛkɔyɛ ɛba o ankɔyɛ ba o bibia kom enti bi nya abakan ehwɛ mu a sɛde onyankopɔn tu adam efi asase mu kane no ontu nipa bi enfi asase mu bi da woni me no because otu nipa foforo fi asase mu bi pɛ na asase no the virginity no ayɛ wrong because asase no na virgin no ɛna otu ɛyɛ adam efi mu kane so ho ɛna ɛma besi sɛ yebesenya abakan bi mu no ɛna ɛkɔyɛ ɛyi Joseph ɛne Mary ɔmo mfa we for bada we so for be mada ɔmo hie mu no ɛna de benya abakan ɛyɛ Yesu Kristo so sa enti ɛnɛ deɛ sɛ deɛ mo si based on biblical no ati asefo asase so empempi ni yeni abakan ɛne sɛ wontumi nka de sa so obi wɔ hɔ nso so a ɔno nso so no sɛbi ma menkyerɛ ne sɛ minimo bi a ɔno no wamfa bɛɛma but yɛ story bi a mekan yɛ a bit weird kakra nti me try sɛ me hu ne ka wɔde ne nsa hyehyɛ ne ho Emma ne virginity no but on far bema eda wakohia bema ne awo ama sesi ano manyo mo first born second born third born eno no sa no bema no akola ne enya abakan dabi eno bema no na se wa for ba bi pen dia sabi ode ne sa hyehyɛ ne ho sabi ode sa hyehyɛ ne ho eno no abeki ne ho because ne sabi obɛya ma bɛma hu nso bia nkɔ no ho da nti ɔno abeki ne ho wɔne bɛkye no na mmom bɛma no ɔbɛba no ɛna bɛma no so ɛne ɔbɛ bia na da ɛne no mo wɔ abakan na bɛma no nso akɔ ɔbɛ bi ho pɛndi a ɛnya abakan nti wo yɛ abakan membe de mi abakan wo nya abakan david both biblical ne o ma me ayinya wo nya abakan okay na sɛ wonim sɛ yɛ wo abakan bi fresh to fresh virgin to virgin a asase kra bɛ wo so menye sure because minimo bi oye virgin ni kunu ye virgin be ma ni hu ben hwe oba da oba ni so nhia be ma da oh ade yes he is believe o na se kan no kasa asase be wo so no enye se ye tie na asase wo so hwe ye nkotwire no mo kan Genesis 25:25 won say Elisha kopɛ yire bre Isaac no so ti ase won say na Isaac hu oba da Rebecca nso hu be mada so ti ase nti won so Jacob ene Esau omo ya baka nti won say news epie ye e wo ho ene na so bi wo ho no so onya baka nso so news epie o say ye wo bi wo ho no so nya baka so ye historical ye kire say de wo ho aye proof aye de ma no based on biblical yes and it yebedamase ye fine phone lines na ntudwa e bia na asembisa ba komienu bi e ho e de mama why yeah right enti absia komo ya yedi ye ne rete campaign for na twetwe komo ya buruburu si wa asembisa bi e de ma rete campaign for a obetimi aba mu na o de wa asembisa ma mo e bia na komo yo mo di ye ba komienu bi o ha wante ase. Your numbers near 0551598321 0551598321 and I say 0550055522 when you Kwame yenti wa say misa me birthday one day when you mo ayaji complete and that also you know abaka wan some mo yan fani say mini ebe wo studio okusi aboard oni na ye bitida ansa na me awamba omanwo ansa na me ma be hia no hia me na wo no
Emene no wa abofane ya abakan. Because bema na ono no aye you know Asia first no ono no nso atwem. And that's who entry mo. See me amene ni see ano. Me nso na eden ewo. Ente ono dia abakan no mo ka se. Oni obi ri ya wo dia. Me no mo nya din kakra fa. All right, Kwame, yate yada say inti Kwame say made the far birthday ne hon komo no oneritic eya adwene. Nanso e the far abakan no one omo anya adwene. Mpacha ho ani. Hello. My radio ne kofa mu adaroma, Mr. Udin baby afrefi. Ya from Yankee. Yankee bubu ase. Adaroma yenti wasembisa. Mpacha omunche no omunche no in fact I know den. Because sa beka na semne de ukasa unya beka ni bi Ghana pa de a and enya no kre because abaka no will be or ye virgin pa complete abaka no wo mo da nso so asase bia wo so ba bia nti wo mo sem na wo kan de me de no mo nya adwen yo yate yada say 0551598321 0550055522 0551598321 0550055522 Ew. Eda Rashide. Yes, sir, boss. Enti na chese abakan no. Ji se be mo ye virgin. Any obo ye virgin. Ishia na omo wo a ene yenya abakan sanity. Na se ba kon so ye virgin nso e. Ba ko ye virgin. Ebi oba na be ma na ye virgin na ebi ba ko de onye virgin a. Omo bi enu nyina nye virgin dia. Ende muntimi wo abakan. Won say bi oba ma ko oba ho a wo ho. Oba ni fie bebre okuta sa be ma ni die ni. Enti eno kra ma etimi verify e da no zo mu say. Me ba so du na. Why ni 89.7 Why? Debbie, enti o. Okay. Enti on say oba ma ko oba ho a. Ohusuo woni na ntana say isu ohusuo be kɔ do ho no. Etimi gina ho for so many years. Eposi say obenya be ma foforo na one ne so ahyase etu anamo doctor timi da ne research we nyina hu say obi ne wada and obi ne wa ho me ni say bibia ko wumbu ne mu pen enti yɛmfa an example say wo kwakoto phone na phone na kwakoto no yatia no sɛ de nkrampa bɛka sɛ nye brand new ban so fresh in box na sɛ yatia no krampo kikimpo a ebi krampo timi de note bi de bon say so hu sɛ yatia no ana sɛ it's been sealed or something ana sɛ remove fresh sticker bi wo ho a ento that means say enye virgin at all so ho enti onyankopon ni so no say na me ka say say virgin for me hia no mo wa abaka asase be wo so no means asase be wo so be nya tete that's what I mean there's a history in the world. The history in the world is Christ awum no Joseph on for bada Mary so fa be bada omunhie mu no na omo awode de be ye miracle woni me cheno na bra ye bo Adam so ho ne me point no ye bo Adam ye Adam fi asase mu no ye onyankopon ye obi mfi asase mu da edu kokosi say ono an say Adam ono ne Yesu esan eba oba ne bema enhie mu a mo mie ni nyina ye virgin a omo de ebe wo ye it is a womb no obi akumu pe ana yisu obi akumu de pendia and the intimi nya virgin da intimi nya ye abakan you know me ba wadaro ma minyewe na hello hwane hello good morning Mr. Kumi yes you who adam ye ho ye mpacha udin Catherine mpacha frifin West Morwich mpacha wadaro ma yentio first born side the baby me opini ya adwen me me ya adwen no the kuma ba yo bi so oya bosi maku 9 na oye ready na ohia be ma na ne be settle no onye menya no owoye na mo fi se bi o mo first born no na kola no so de bia no so kola no sinsa mo ko twa ho na mo ko twa ho na si ya ne ka che ne se akola na ji ne bedudwan no se ye first born no no se de bi ye first born akola mo to so 10 so odi mo bedudwan e ni fi ne so ana osu na wo so mo bi sama na ma me chiri mo che si ya ne se no ko fi so no no nye ready fi
or your abortion back 9. And see, we now I want on office in the first month, no, the first month, or toss a 10. Okay, it's an normal. It's a 1 or 10. Yeah, ultra bedugan. And then when I call an age, it's a colony since I'm a ultra bedugan and a colony james with you. Come office on my first born or not. Come off when you're almost a colony say, or a bedu. See me, baby. Yo, Catherine, yes, Madam Catherine. Yes. Only Madam Catherine Mojadru. Yo, and a pay that's why. Yo, Grino, and now be Sabi. And you run we can say, one say, Oko Bible, moi, you two Adam, a free air form, no name can say, Monoka say, yes, you used to. One Adam, meaning say, betting I clarify who ye are. And also be an aquam come off for an oh, tow, or monitor, Nanka, okay, one say, I can't Adam on one a bayer Shalam Solomon. So, yes, here. On one and I am a kiss a day. I quest a Bible reincarnation. Oh, Bible Mupa. So, yes, here. Aha, Intina, Yegina. Children mu asama ya de echire said yetie no san say John the Baptist so ti ase John the Baptist when we kwan fa school no but oba say ochirofo no when okwan ono so fa so because said ye na ono so ane David John the Baptist ono ane ba say David yeah because one said na John wote ewuram anan tutu me esre so ene wo David in so by Mfana Norte. Toti ase. David in so by no one say Jesse a man and all Babes Rom so the Yankopon so mesra back no fan in Israel for him Taman we to so no. Mfana na David wo. No so te sere so all hwe mo. Toti ase. Into reincarnation ye adwuma papa e wo tire no. Abusuya mu kura mpo no say ye to di bia yes onipa asumasi no akwasa ba yi. E wo ye yemu. Okay, kind. 1 Corinthians 15:45 will say, sorry. I say Samson na watch say Adam odipa odi kan no ebe ye okrati asefo Adam odi echire no ebe ye honhuma omankwa which is Christ. So Adam is the same as Christ. Adam on one Melchizedek on one by in the form of Solomon. Yeah, one by in the form of Christ. And pay Adam as say mama yesua de patriotic ma chire kwa enfa. Yo Kofodia is in region. Kofodia is in region here. Royal Israel, you didn't hear Royal Israel transforming Christ. Say a be before you be who say ye ni Israel for no. Bible no ye be before history. Ye be before history. Ha ye ho abakosem no. So ti ase. Inti di odi Quran book achi no. Odi Saudi Arabia fo achi. Di odi Christianity nso achi no. No nso di catechism book achi. Enye ye de ye hu nsem nim. Ye hu nsem no mu no. Ene twerɛsɛm no. So ti ase. Aha, ene Bible no. So abrofi di ba be dada ye nti no. Ye ba hihye ni nyina wa kuropon ha. Akuropon ha ne ba hye. Enkomo we dey here for part 2. Me da se. Ye da se. Because one say ye be before no how I was saying ka yisua ye ho ade no. Asofo na me ahunu. One say Yohana abrofo di LGBT ba. So eni sanka sabre na abrofo ni mi say Bible no. Ye de ba be dada yan komo di LGBT ni hye mo ma sua yesua na nka yesua but omo na de LGBT ni buy so ba tren kronkron so kasetia LGBT so and na Bible no ye Black's history ye ho abakosem and e wo mo Pamcho mon fa mo number entudwa enkomo biye be che enso abrabo mu ye be frem na yo bet my friend e wo 0244 68 25 40 and now 0277 522 533 0244 68 25 40 and that's 0277 522 533 ya wabushafo bi ebechi o mana ene e hanom de ene e chawo e ha de e chawo osu me brother ben osiesie air condition ni dinde ben dinde ben ato ana ba konso dansoma ye friend Teliza oni ni kunu
ɔdeɛness mekyia mu nyinaa ɛda Rashid yɛntie wɛ yo ɛnkɔma Sadiq ɔwɔ ɛnkɔma Sadiq no papa mekyia wo paa cause muti ɛnkɔma mo kwa mekyia mu nyinaa ɛna ɛyɛ Amina Amina de wa mu ni din dia ko no ko abeko ɛnkɔma sister wanjia kofoduafo nyinaa yɛkyia mu nyinaa number ni biom na yɛn sɔre so yo 0244 682540 and I say 0277 522 533. Okay. Yo, you better man say to say from mobile. Yo. Better man say pa. Then say that. Eti abusua you better say ha na mrebe man kwa na de Max Morning di ujumade no ebesi ye fast da ma mass buy o madaru mamobo en sika famu ye de Max Morning di ujumade e brana fen so mega cash lucky box star 426 star 8 hash na odo ho agimu network bia wo so ye fast da ma Kivo hot pepper bomari ya so benya bi o ye aduane e de ama ukunu o ye aduane de ama mansan ma mo ye adwuma o choba restaurant ahodo nyina na mommo de ya se mo benya Kivo hot pepper yen so a ye nu aduane e de ma schoolfo ye mommo de ya se ye benya Kivo hot pepper ye fanti en kaso o madaru mamo bo an sika famu ma no pa ye de Max Morning di ujumade e bro yen fast dance e ma production team the beautiful Greeno DJ Holy I run the choir and I producer your friend Mr. Obobi. Won so a oje bre ni adagye tie Max Morning di yeda se ne ombre ene wadagye. Greeno yeko. Ye chia obi bia obi a oje bre etie yen efri anopa no nsia ebesi anopa no nkono yesi yankopon enhira obi bia nyame ya adoma wo kina dase ne yebesan aba betina se radin ka obi bia ho mechia me coach Gucci mechia na ne manya asem da mechia no esa akopɛ Apostle Solomon Amede eche redeem asafo manyina mechia Holy yo Holy so na ba mu buda da bia ni nchia ye nya papa enso ni nchia so madumu mic no madum no mena mo platform no ye fra me kumi kasa busu ye kira no pa me nhia ye da se